Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK. Mela guys, illum bdejna Carlos ta' mhux xi ħaġa. Bdejna għaxina Love Island 1 illum għandna Love Island Night, Love Island Night għandna llum. Rajtu jien il-1, tu ma rajtu, il-1 ta'kom rajtu. Jina rajt biċċiet minn il-1 u tu ma rajt xejn. Il-1 rajtu sa meta dik it-tfajla li tibki ħafna qabdet ma' Andrej semmek rajtu. Oh, damn. Mbagħad rajt il-final. Jina dan hija mhux Andrej, ma rrid nbiddilu ismu. Andrej. Clark, man, I'm happy Kif to be tajdu ismek? Andrej. Andrej. Andrej, jux. Andrej. Yes. Ma spellut IY, Andrej. Ukrajn hi. Inti għandek li discendenza Ukrajna? Le, ġust msemmi għal-plejer Ukrajn, Andrej Shevchenko. Alright, Vera. Mux għal-Andrej Shevchenko msemmi. Maħħoċna, ħoj. Mali joħor għal. U ta' missera kaw pil-futbol. Mux fissat fil-Milan għandi garax kollu tal-Milan, bro. Bisser. Ma inti li tilab il-futbol, inti il-futbol, eh? Nab il-futbol. Għaxina, u inti boxer. Ek neġi issa. Boxer, Insan so, isma, jena għamlu toast. Mela, guys, għana nibdew, Toast Andrej b'elma. bl-ilma per se. Skiku jena, la, onistax. Le. Alright, saħna għamlu toast, illi ħanajdu il-verita kolla u il-verita bis. Alright, boys and girls. Toast għal-verita. Il-verita, viva il-verita. Għanna bżon ħafna il-verita u Malta. Mela, Carlos qasam il-karti. Carlos qasam il-karti. Aw, intom kontu t-nejm il-favoriti tijaj, ma sedmit, eh? Għalek ġibtna? Dik kulħadd tiktajt by the way. Le, Maċċej. promise, intom t-nej u l-bello. U l-bello klassiku. Għax il-bello ħalaq dinamika. Eżatt. Jien kon bistalih fuq Facebook. Jħasra. Eġbin. Sigla, guys, sigla, narakom għarsi. Relax. Għajdula, boys. Bello. Ejja, Komplejna. Bello. Mela, guys. Ejja, bella. Qabel ma nagħmel l-mistoqsija tinsew. Isma dik għandha ħafna komment mal-bello ta'. Mbagħad ngħidu int bis-serjetà. Kun-jom jidirli Bravo. Il-farfett mal-lija. Il-farfett. Ma fuq dar. Għandha farfett fuq dar. U l-vera bla sens. Daw tal-farfet gang Taf da naħseb. Isu għajkla fis-sakra l-farfett tagħha. Psikadeliku. Qed ngħidilkom kollu kuluri. Vera baħnani. Mela, Mela, isma, palissa għandna film fis-sinema, guys, marwara Castillo. Palissa Settembru sewa, palissa mux Lulju. Settembru palissa sewa. Palissa ġej il-bar. U Settembru. mela ġej il-kessa, eżatt. Għalek koll libsin, kolla libsin Qabdet ix-xita. bil-ferzu, ekk. Morra raw, guys, vera tajjeb. We are very proud of it. Naħseb wieħed mill-laqwa affarijiet li qatta minna. Naħseb laqwa proprio. Sibta ħatajdi laqwa film għazaret. Ħadd niżel nofs limit, u battajdu. Għalissa qed Mela, ħanibda jien u nħansaqsi Sven. Kif dejjem tibda inta? Ġviri inti tażel minn s-saqsi persona wahda. Mela, Tajba. issa foka fuq il-mistoqsija ħansaqsik. Mela, fil-bidu. Carlos Les? Ija. Fil-bidu ta' relazzjoni, tibgħat ħafna messaġġi? Fil-bidu ta' relazzjoni. Imma tkun bdiet ir-relazzjoni, tkun diġà uffiċjali. Tkun qed tirranka r-relazzjoni, tkun qed tiskopri għal Inti t-tip li tibgħat. Imma tkun diġà girlfriend and boyfriend. Yes. Kunu ħriġtu darba darbtejn tlieta. U tibgħat ħafna. Tibgħat ħafna inti? Tibgħat ħafna jew tibgħat ftit? Ejwa, jien naħseb il-honeymoon phase huwa il-phase li inti tibgħat ħafna. Le, mhux kulħadd hemm min iddejja, Fimni, hemm min jiddejja, imma dik suppost tkun l-aħjar phase ta' relazzjoni. Imma mela meta tibgħat ħafna messaġġi fisser xi ħaġa tajba. Skont fuq xi ħadd tibgħatu. Jiena nimmaġna. Aw minn pereżempju ġiex messaġġi kuljum biżejjed għalih. Hemm mhux hekk. Jien għandi vizzju nara messaġġ u mbagħad nwieġbu wara ninsa. Għax inkun ġana. Vizzju. Imma għax tinsa jew għax tajt ħana tiftit ċans ħanħallija tistenna na. Le, imma tidertu klingi. Għax ma nkunx irrid ikolli konverzazzjoni ta' rrid noqgħod fuq il-mobile. Allura rajt ħan nirrispondi għasi oħra, ħalli mbagħad inħallih nerġa' l-mobile. Alright, ħalli kollok Anke jinġiri jekk noqgħod nibgħat il-ħin kollu ħanamel sija hekk jew. Nibgħat il-sija wara. Alright. Mbagħad noqgħod naħdem u nagħmel. Imma jekk tagħmilek l-istess, kif tħossu, bro? Taċċetta, alright, no hassle. Jekk naf x'għandi magħha u naf li kollox. Imma stenna, għad kelkom ansjeta li tfajla mhux tibatilkom biżejjed
Skont, jekk inti tkun drajt fil-relazzjoni tibatu ħin kollu, un bat out of the blue ma tibatlekx. Ma jekk mill-bidu di ma tibatlekx. Jekk mill-bidu. Toqgħod magħha jew titla' attenzjoni. Noqgħod, jiena ovvjament nemmen ħafna fil-komunikazzjoni. So dil-ħaġa nemmen li niċċaraw minn qabel, jekk jiena dak it-tip ta' persuna. Li tixtieq attenzjoni. Li nixtieq l-attenzjoni ħana ngħidilha. U inti x'tip inti ma? Jena, ma mettija, mettija. Biex lajti, lek, anka jien, nħobb l-attenzjoni, xfija ħażin. Xofja. Inti tħobb l-attenzjoni, Minn ma jħobbix. Le, min ideja. Imma asma, Min ideja. Tkox la fajlen melu. Le, l-attenzjoni ta' ġuvni u tfajli, ġin ġili kont fil-relazzjoni li ma toqx tibat li għanna kull sija, ġili kienem, kont ma marġi li jiddej u li tibat l-għom kull sija, jew kull satej, tipo li għal-jom messaċ fil-ġurnata bizzejiet. Jien ma nkunx dik. Ma nkunx. Fil-bidu speċjalment. Skont, inti jekk tkun taf li għandek relazzjoni li jaf tasal għal-futur sħiħ ġifieri bħal naf tiżewweġ u affarijiet hekk mod. Imma tibgħat darba f'ġurnata inti naħseb li biżżejjed għalik u skont jekk tarax il-persuna. Imma le ma naħsibx li x'ismu ma naħsibx li tasalx għal żwieġ jew hekk jiddependi fuq kemm tibgħat SMS. Le, mhux qed ngħidlek tiddependi fuqha, qed ngħidlek li tixtieq tinvesti. Ġifieri kemm tibgħatilha jekk tara ma' persuna tara li m'għandekx futur u hekk mhux se tagħti daqshekk, mhux se tagħti ħiltek għal dik ir-relazzjoni. Il-gebbi kemm tibgħatilha kuljum? Le, fimni aħna Dawk iktar fl-imkien naħseb. Eżatt, iktar naw xulxin. So jkun hemm xi ġimgħa hekk. Imma dil-ħaġa skont kemm tibatu hekk tkun naturali, ma toqgħodx taħseb il-lallu kemm qed nibgħat ħafna jew il-lallu kemm qed nibgħat ftit, għax tkun naturali min-naħa tagħha u min-naħa tiegħek. Ma ġieli kollok ansjetà x'isma' di mhux tibgħat li biżejjed jew le. Le, ġieli eżempju jekk jiena problema oħra kolli tibgħat li żejjed. Min ma d-dejja. Mux niddeja ta' ma tgħid li eżempju x'ġerala u x'għandha u xi tittamel u alla paragrafi. Skont, eżatt. Isma' dawk in-nisa, Mhux hekk. Issa ħobbhom ma jobbodhom. Isni parti minnhom hekk. Imma Gabi ġieli ħasejda batet li ħafna, ġieli ħasejda batet li ftit. L-istessi. Ġifieri dik ġurnata għandek rabtiet l-attenzjoni, dik ġurnata tkun biżi għal m'għandekx ċans. U ma jkollokx U kemm darba tiltaqgħu fil-ġimgħa pereżempju? Kważi kuljum. Kważi kuljum. Noqdu nċeċinu, ekko. Silkom, silkom sew. Mela, fuq sena. Mela, sena u nofs, so. Settembru. Kemm il-darba tiltaf ma tfajla? Jien. Tipo fil-bidu kemm taħseb? 5 times a week naħseb. We are quite good. Tħobbu tiltaqgħu intom insomma, mhux it-tip li tidu għax jien pereżempju bħal Carlos meta kien daqskom. Forsi ftit ikbar. Kont ħobb ħafna l-ispazju tiegħek. Ilu da ġifieri. Isma' bro. Kuntent ħafna li jagħtaw. Eżaġeraw, ġifieri, għandi miżdoq. Għax issa timur il-ġim. Għax issa timur il-ġim. Kif nagħmlu jraħuk? U mbagħad jien niġi miġnun. Jien niġi miġnun u mbagħad. Inti Carlos. Jien misni. Ara ħanpattilek brother, Ejja, fidejk. Tfali. Sven, bil-foreplay jew minajru? Billu. Billu. Mux ovvja. Inti kollu na introduction, Nasib good answer. Good answer. Bestra. Nasib bil-foreplay kważi l-isbaħ parti għalija. Użgur. Mux dik. You know the vibe of the person. You know the vibe and the mood. Top busi ma? La, mela. Għax jinnaf boys ma jħobbux busu. Għalfejla. Ma jkunx dejja. Ma forsi ma jridux busu lilek. Għax jaħsu ma mniex. Jew kellha ma jkollhomx il-luċċata x-xemx u jkun jistgħu jbusuk, So funny. Darek iski. So funny. Vera bla sens kienet mistoqsija. Mhux vera. Ġal-Estejnja. Andre inti. Kienet tajba l-mistoqsija ħallik. Jiena. Go for it, Andre. Clark, go for it. Da blue cheese jew gorgonzola. Thank you. Blue cheese. Fior di vita. Grazzi Fior di vita ta' dan il-platter, guys. By the way, għandkom dan il-platter. Naf li ma tixrobx ma tikol. Ejja, nif. Mela tajjeb. U grazzi ħafna ħansa ta' dan l-imbid vera tajjeb. Punamu għanna il-ma tixorbu l-imbid aħmar. Imma saqsi. Pinot Il-dana, il-dana. Tlaqna. Għatil il-xaħat fuq il-mejda ħarsa
Seduċenti, assira. Għal 10 sekondi. Dak Kolli nisa kappell. Il-min. Ovvjament mux li. Mux ħana minn għal dik. Għax għanna konna Għax flimkien. ħana kena Xi 20 storja. sena ilu, ġifieri. Għanna għara maħraqnix il-post. Bil-ġliet. Mux jismu. Jisma' Carlos, Il-żven għandu tfajl, enta għandek tfajla u koll. Għandu tfajl, il-żven ħana mela. Isma'. jema kollox Faċċatu. Għax nitbat miegħi, bro, issa ħaqek. Carlos, 10 sekondi, għanżom timer, għara. Xari jek Ma għajdilom go, ok? Inti tibqa tħares ċasli. Kif? Stenna, għam Għalli fidi dejni. ħana mill-luk mit-timer. Nbat wara zveni tjajdinna, s-seduċejtu xie u le. U ja 10 second ma nix għalfej. Ready? Gabi is madly in love. Għanna. And Preparalu. Tlaqna. 1, 2, 3, go. Dak għadu l-bidu, bro. Oriħ kem tridu. Dak għadu l-bidu. Oriħ kem Għadek tridu. għastaf. Kat! X'taħseb? Madonna. Yes! Tajjeb kien? Oh, bella. Attention Dina time, neħja, oh. attention time. Jibdejt Mux nummaġu vera, l-affarijiet. ħassejt, tafla ħassejt, ekostra. Ħassejt, ostja. Bejna d-dukħan ħireġ, ostra. Inti Kif tven. xmar, ostja. Ma Mux kena vera, mux vera. ek fil-kamera kuħat sparixxa. Et nħares leħbis. Thank you, bro, thank you. You are good for my ego, bro. Thank you. Mela. Jienu. Inti, tlaqna. Min-min. U li Andrej, good boy. Xad minnkom it-nej. Ġbraħna maħniex? Le. Ja fjaqra dar-raġel, ja fjaqra karatri. Jina vera nerd. Immanno tal-body language, ma għallek Andrej good boy, Le, intu għamillek Oh, waħda, yeah. intuna li titbiet minn. Ħajsa silili. Lilek. Bravo, bravo. Mela. Għad kellek vizzju jew esperjenzajt abbuż minn sustanzi? Jak saqsejtni lili. Jien l-iktar wahda bila għal għad t-tajt maħħa jgħasra. Le, Għandi ġifieri. ġistejra li kma. Alright. Mela, jien nibza ħafna. Alright. Ġifir għat maħat fucking xej. Kull maħat naqqa xixa u qabditni ansjeta tal-biza. Nishtiq. Maħx nistix najda. Xista tajt? Mux illegali, u naħseb. Nishtiq l-esperienza l-mushrooms. Le, Skont fejt muru jek, maram sedda. Eżat, nishtiq l-esperienza. Ma nibza. Hemm il-portobello, mushrooms, hemm il-pitfall. Eżat. Il-pizza Nishtiq. Pizza fungi, Eżat. Nishtiq ma nibza. Għaxin persona ħobb ħafna l-kontroll u drogiet il-fuq mill-kontroll. Sawa, bravo. Ma darba ma tkun zaħira, kont naħdem ħafna u kelli tik. Għasajre. Sejre. Ejja, vera, vera. U darba għedha wara l-kamera u sejra hekk, insomma. U kien hemm ħabib taħija. Mar fuq ħabib ieħor taħija għallu għalli bikielu stenna seb xieba tiġbet il-lejra. Għallu tiġbet U dik ma missek dik laqas panadol ma diħu. Darba, dik l-esperienza li kellek. Naqqa xixa, bet. Ħassejtek mbagħad traġedja sħiħa. So no. All right? Kellek impressjoni ħażina, sabi. Cheers. Proset, Cheers to being good. Proset. Bravi, boys. Jiena ħansaqsi lill-Andre. Clark, jek L-iktar joġbok. incident imbarazzanti fil-kamra tas-sodda. Il-lallu xamlik, bro. Incident? Il-iktar incident. Jew moment. Imbarazzanti fil-kamra tas-sodda. Ħassejtek naqa, too much. Jow. Xieġi Stħajt. Jow, Kemm huwa stħajt. stħajt L-iktar. moment sesswali li stħajt fih. L-imbarazzanti, mux bil-fors tħajt. Imbarazzanti, Le, eżatt. imbarazzanti mhux stħajt. Kollox, it can be anything. It was too much. Enough It was too stħajt. little. Le, kelli min. Daw għandhom 21 ta' xtulit il-lostra. Ġili ġrat li jena. Ma naħsib, daw testosteron tagħhom naħseb jgħada għal-madonċet għara. Le, darba. Kien hemm waħda, tnejn dejquni ħafna. Rrit nitlaq mid-dar tagħhom ta' ġifieri, u rrit nitlaq, rrit naħrab mhux Kont nitlaq. għandhom il-titla. U jibqgħu jgħadsu miegħi u hekk iftakar nibgħat ritratti selfie hekk like bro jaġborni għax ħajjejta u tipo din ħażhom. Kemm int kiesa, madonna. Jena mux ek najd. Għamilt żmien hekk ġifieri, għamilt żmien Għamilt żmien kiesa. Kont Iħossa, Le, iħossa. mhux kont Sottili, sottili, kont sottili. niġboru. U issa Ma dek boxer. issa. Issa boxer. Issa ma rridniex għax marriċu. Issa tarras. Issa, tarras. Imma kiku trid ġifiri, X'inhi? kiku trid tħossok li tiġbor kiku. Inti ħaris lejda r-raġel. Jiena tfajla tinkwita bija kien kollu fejn. Vera? M'għandekx problema ta' konfidenza. Le, konfidenza le. Ostra. Nice answer, bro. Imma fla violent kellek naħseb jew. X'inhi? Waqt la violent kellek. Le, fl-fajla ndatin l-isbaħujet lan kun hemm żgur. Umbat rajt il-da. Good answer. Good sparring, boys. Imma Good kellek sparring. il-ħesi ma stajt isib waħda.
Le, li kiku rrit nintafa waħda stajt, just ma ġbitni. Imma it's not about looks, either. I know. I mean, right now, I'm No, in fight listen, you. not there. Yes, I'd like to ask Eh? these questions. this It's time. never about looks, Imma guys. għaw barra differenti. Għaw barra. Vera? Hemm ġew- Kun ġo klab tara wahda jew wieħed vera ħelu jew ħelu. Hemm ġew ħames tfajlid u ħames Differenti, u tfajlid. tejta biss. noħroġ miegħu, imma hemm ġew. Anke jekk peress li show hekk, it's still about the connection. Għax hemm min jgħidlek, show kollu it's not true, it's all scripted u hekk. Yeah. Imma how the show is, it makes it about the connection. Ġifieri bil-fors se ikun hemm connection biex inti tikkonnektja ma' xi ħadd, ma tistax taraħħelu what. Oh, that's it. It's not enough. I can imagine. Imma kien hemm momenti fejn bdejt ħossok naqgħu awkward persi ma rnexxielekx, ma biex irnexxielek. Le, għaxxej. Le, with connections u hekk, I mean, kabbart connections, just they didn't last għax ma nafx kellhom xi ħaġa ma xi ħadd ieħor jew hekk, imma it wasn't about. But there was never a I mean, moment. Ġenko wkoll season tuġra l-istess ħaġa għalli barra l-villa jabbi ma nafx kemm, imma mġew tipo, It's more difficult. you know. Imma jien iktar It's tipo not ma just kien hemm about- ħadd tip tiegħi hemm ġew. Aħna ngħidulu Riz. 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 Oh, I learned a new slang word. Riz, Riz. What Riz is kemm Riz? għandek game imma Game, Ah, ma you got tfajla. game, Riz. It's not all about how much Riz you have in the Eżatt. villa. Barra forsi tirna xielek, tilab il-logħba hekk, imma ġew. Għandek riz inti. Fimni. Jiena iktar noqgħod fuq il-karattru tiegħi. Jekk jogħġbok ma jogħġbok, jekk ma jogħġbokx U ma dak jogħġbokx. jgħidulu riz jew le. Le, fim, iktar nemmen li Konfidenza. konfidenti bil-karattru tiegħi, għax nafx noffri u naf li noffri huwa tajjeb. Issa min joġbu. Karl, int għandek riz. U minn level. Xinu? Ma rajtux dak ir-riz jaħal 10 sekondi. Bellaħni. Lejna vera ta' musa unbirju. L-importanti il-mejda, dan li vera narra. Ma esagerawx, guys, jek joġbok, please. Għax għanna ħafna affarijiet hawnhekk jisir Carlos, tkissru. inti, hey. Jien misni. Ajma. Ma daqseg di l-aħħar biċċa ġobon li ħanieħu, ha? Li le ta' Lewx li l-ek jien naf kollox fuq. L-Andrea. ħajti kolla xidwejja. xidwejja. Mela, Clark. Joġobni Clark, kosti, vera kostum da. Ixraq li ta' Clark? Ixraq li, Clark. Għabad nistaqsikum mistoqsija. Jina mhux minn fuq il-karti, sandwich, Ma guys. jina, mistoqsija nistaqsija mux għalissa. Moment intimu, Arġajna. indimentikabli. Indimentikabli ġifieri non Wow. forgettable. Unforgettable. An unforgettable Moment. intimate moment. Intimate moment. Intimate moment. Ma tfajla jow. Jow ma ġuvli. Le, ma tfajla ħanejtu, ma tfajla. Mux ħanejt ħatti ħarġ toqtolni. Oh, kif fottejtek, bro. Eżatt. Bla laħseb ta' di. Jow tikxef il-karti, jow tikxef il-trabil. Fajkollok tikxef, bro. Mela, xini? Le, ma tfajla, ma tfajla. Yes, mandiġ dubju. Ma tfajla, ma tfajla l-għandi. Mela, kull-jum. Illa Waj, taħħa, bro. U kartejja! Tafrija minna ta' ustu. Tajba. Ġiviri, inta kemilek maħħat fajla, zom, kemilek. 4 xhur. Ġinti 4 xhur, kull jum indimentikabli, ġek najdek għanna, mela, illum għanna kem, xin id-data illum? Leżom l-iktar intimit imma maħħa vera. 3 September. Ija, ma xkien il-moment indimentikabli. Ifem, hemm bżon tajdinna nitty-gritty, imma kind of. Nkella hu karta sewda. Eżat, Ħaneħu karta zoda. Rajtu strina. Jebem. Daw il-boys jafu jilabu Kulħadd l-loba. irid iwieġeb, everyone must answer this question. Alright. So jiena rrid ngħidha, rrid nivvinta. Ne, kullħat anka jena jrid ngħid tiegħi dak irid Kulħadd tiegħi irġed moment U jien indimentikabli. ukoll? Ukoll, mela, kullħat tu. Ġibi blajta xorta. Xorta blajta. Just Le, blajja le, għana le, maqnija. Titwiġab di. Moment indimentikabli. Di l-question ħajma kulħadd. Kif kont qabel? Go ahead, mela. Mela, ibdejt imma. X'kienet il-question? Mela, Moment indimentikabli. an unforgettable intimate moment. An unforgettable intimate moment. Ma Andrej, tittarsa aktar viċin ta' Carlos għallu. Mux problem. Nesa, jien jew jisa Le, inti ta' inti xejn. Għaxina, għaddu għos Jan, Tajab Mirko. ħanikxef il-borom. Ħajbda. Għalek- għalek Ħajbda edinaw. zven. Ħanikxef na l-borom. Tlaqna. Ejja, bro. Ara, tasbux il-boring. Sor, ma tfajla, ma gebi. Ovvijament. L-ewwel darba
li kien ġol villa. Isra, alright. Ja, Irnexxielna navadaw il-kamera. vera? Ta' toilet. Chelsea mal-bib. Issa, go. Vera? Il-lastra. Il-losa kienet toqgħodilkom. Look out. Għax il-kamera tiduru skont is-sitwazzjoni. Okay. Situazzjoni kbira tarħom huma moħli mal-ħajt. Alright. Tarħom iduru kollha fuq is-sitwazzjoni. Mbagħad Chelsea għamlet inna daħlet il-qabel ewwel ħalli idea 5 minutes. U la tiġri jenu. U tal-Love Island mandunaw fil-production, sallu madu ma jafux. Kien hemm min mhux se nikxef min, Suspetta. mhux se nikxef min kien jaf induna minn wieħed minn li qed fuq il-kameras, għax kienu ħafna nies. Ja, mhux hekk. U għalli meċċej, għalli tkun ħamux ħaġa. Għalli, u tarani, għafżani għalli. Għandambar. Ma kif kienet pala esperienza sabiħa? Sabiħu. U dik kienet l-ewwel darba. Kienet l-ewwel darba. Allura. U eżin konna sepp diġa jisu leġġemat hemm ġew. So the connection was So konna nordu flimkien kull jum. So Yeah. we both really wanted. Il-pressure cooker kien sir. Il-tekin sar naħseb. Ġifieri ja. All right, that's very Jien għandi nice. waħda tajba. Ejja faqqa. Mela, kif se nintroduċija. Kien hemm persuna li tqajt magħha li vera laqtitni ħafna. Dan ilu ħafna jew viċin, apparti ċaj. Viċin. All right, okay, cool. Sali għal saqsejtni dik il-mistoqsija. Le, biex nipprova. Vera fottejtni. Għaxina, nafu, niprofa nara dak. Da, li għadhom jew. All right. Okay. U dab kien barrani sawa. U telaq mill-hotel room biex jitlaq minn Malta. Min kont vera, tipo, qalbi mudġuwa. Konna minna l-axħar satejn nibku t-nejni aħna. U telaq, u jimbajtem ġul-hotel room ek, tipo, safa dal-xur biex nerġa naraħ, jek nerġa naraħ. U vera kont edha ħazin, tipo, ek taf kif kollok dik l-emozjoni kollha. U babdu għadda nisma l-bib u jirġa jidħol, għax kien ġitart il-taxi. Imma dak il-ħin, il-fat li ġo moħi kien tela, u edha wahdi ġo l-kamera, u rġajt rajt U mhux ħaderġa taraħu ġa ħafna bat nibki u nolfu. Tipo kienet wahda mill-ikbar emozjonijiet, tipo ma li rġajt rajt, u tipo vera bkejt osta. Nice. So that was a really nice moment. Process, good answer. X'tamillek l-imħabba, ostja? Tkissrek u l-imħabba sabiħa. Għala l-imħabba sawrek u l-imħabba tkissrek. Tolli kot nizleħu. Inti, Carlos. Xinu? Moment inti mu. Jena għandi 52. Tibda tinsa. Tibda tinsa. Għat nċajt. Jena ġan nibda ninsissa. Għaw xinti mort boxing għal madonċi. Inta taqla ġorasek. Bux bħal dak boxing mort tażel, bro. Come on, huħsibu għagħu. Għanna Angelo ostja, kemmu gustuza. Għalla, najsa ġrabx. Xa tħarislu? Il-ġwina, hu. Tħarislu lejsormu. Kim nistħarislu lejsormu? Tifimad il-mara, boys. Mela, jena bħalissa għadni kif jena ma tfajla s-sat minn xur. U jena ili ma nkun ġo relazzjoni fit-tul, ħafna. ħafna. U naħseb ma din it-tfajla sibt li l-nifsi u sibt fejrit nibqa. Fl-axħar, ġiviri, mux naħseb naf, ġiviri. Shut up. U aħna, illa l-luħat tolni ostemati tismaħħa di. Mela aħna, di għanda id-dar taħħa. Għanda sufan partikolari u da sufan. Kull meta men impoġġu fuq da sufan biex naħu film, biex naħu norqdu u nqofxie li ta' illu s-sart immur għax it's fucking so nice, man. It's healing is the word. Batuli ritrat. Ta' sufan? Issa nibatuli. Jider tip ta' sufanijiet, Andre. Għaw parti ċajt, it's healing. li tħobb Tal-sufan it's il-kumdita. healing. Għax jien għaddejt minn ħafna u għamilt ħafna żmien kont vera irrabjat u mweġġa. Vera. Lej s-sess oppost. ħafna, ġifiri. Imma mid il-mara, she's a healing force in my life. Astra. U da s-sufan, bro, is part of it. That's where we find our peace. How sweet. And I think love is peace. That's amazing. I agree. So yeah. Andre? Nice. U l-banja. Ġatta, jen. Inti ħrabta. prova- Clark, inti taħraba. Xat. Isa, Clark. Ija, tittajdilna l-istoria. Kull jum. Kulħadd ta'
l-istorja ta' Inti taħseb il-ħaq. Inti bis-serjetà. Ta' taf x'ismu dan l-istja podcast, bro. Nikxfu l-karti, bro. Ejja. Għandek raġun. Ejja. Ħanaħseb fl-aħjar waħda x'kellna mhux biċċejt. Mux ovvja, l-inkellna minn tixqiet maħħaw. Ara, ħanajdilkom, dina bdiet. Funny, very funny story. Mux ħatoqtani, ħatiħu għozbija naħseb. Għamilna ċajta fuq Mari. Għax Mari kienet tgħidilha li int tajba malla Mandri. U biex nibilgħu f'sorm naħna. Jien nista' ngħid dal-klimu. Bro, Biex nibilgħu fil-patata. Il-Mari u Maja għadnila ngħidula ta' parżiet flimkien. Jew ta' parsi li tqajna mek. U bdiet vera, għamilna ġimgħa sħiħa nibilgħu f'sormna li għadin flimkien. Imminti sant tixtieq. Sadattar, Inti insomma, tixtieq. minn ċajta ma baqax ċajta di. Fimt ma baqax ċajta. u kien hemm moment fejn sarat serja l-biċċa. Mbagħad saret vera, ma baqax ċajta. So l-Marija għadni l-isma. Ma minna ġimgħa nibilgħu f'sormna bik, ħadet għalija. Imma d-darba actually ħriġna fl-imkien. It was like, oh. And from there it was Mari, Where's the intimate moment? Game on. The intimate moment was when we actually did it. L-ewwel darba. Eżatt. U kif kienet? Dej l-iskola tal-primarja ġol karozza hi. Dej l-iskola tal-primarja. Nisbara fil-axija, ma That's the next question. Għastan Pawl il-bahar emmem il-bahar. Husband, bro. Inti, Mr. Mr. Gandhi. Gandhi ġifieri. Andre, inti. Nerd il-kardu. Proset, guys, well done. Meta dan it-tanza kemm Andrej għażel mistoqsija jien ħanamel il-ringrazzjamenti ultimate ta' support tagħhom u l-Magda tal-kafe samlulkom kafe. Yes. Nokla d-dizin tal-cards u l-logo. Customize Nation għal-istampar tal-karti sunta We Love You u tal-għajnuna fil-proġetti kollha tagħna. OK Home għall-amara d-dekorazzjonijiet. Hello, Sven jaqbel mija jena. Le, jena qed nistenna l-ġobun, għax. Go for it. Le, qed nistenna. VCT, l-aħħar wieħed dak. VCT għaddawl, CMYK, PVC Board, Joseph We Love You, Hansa tal-li tagħna l-invit. Proset. Fjord di Vita tal-letters. Thank you. Eden Cinemas u Snow White Meat and Poultry Market li l-om ma namel bidu guys tun tiddu tixtru xaħġa għal-barbecues u ek. Snow White Meat and Poultry. Absolutely. Take it away, darling. Minix naħseb ħansaqsi lilek. No. Għax tider innoċenti. Imma ma nafx kemm. Mela da tider. Għad kellek trisim jekk le tipprova. Ok, karta sewda. Viljakka! Le, Ox jidownu ħatti dawar il-mistoqsija fuq min għamililek. Mux Naħseb jaf. Għadu għalina t-nejlu għabda jispiega. Le. Le, xini. Imma jwa ġili għamil. Ġili għamilta. U iktar. Ħad bazz. Kellek Iktar minn 3? Forsim. Iktar minn 3? Fajsim. Kellek iktar minn 3? Ija. Nisa bisima? It wasn't tech, that was for fun. Like, Ovvja. Forward. Like mal estate, like. Ma naf il-ħat li għamel trisim mux for fun. Iktar. Relazzjoni, għana Le, bro. Ora, ħanajda ta' malaj, kont Għajizzawi ġom kolla. darba tlajt Kroazja party promoting. U kelli roommates kienu party school jum, kienu jitru l-lura darf xista ta' fil-ħodu. U darba daħlu ma' xabat fajlet franċizi, waħda minnom għajmitni kienet zibel, ħat ħsiba. Għamilna, bat majna l-oħrajn tħalna maħħom daqsek. Kem kienem tfajlet ġifiri? Xamsa. Girls biss ġifiri? Xie 4 rġili. Girls biss imma ma kienx hemm. Le, urġilu kol. Urġilu kol, orġa mela. Orġi. Orġi. Iġi ma tiddeqx ikun hemm irġiel oħra. Le, u ma kienu. Ma kienet, like, onna boysek, ma kienetx tipo. Xi ħaġa serja. Le, like, daily Kimblaw f-storm. Iktar komuni mill-naħseb, ma naħseb di ġenerazzjoni naħseb. U jena qabel konna morru kan hotel takeovers ta' sixth form u hekk tal-junior college għan semmijom. U daw l-affarijiet kun normali jekk kamra mimlija nies u dak fil-kantoniera jaxxu u ba fil-kantoniera hekk normali. It's part of life. Jek tiġba Instagram mux tmur TikTok?
Spiega ħina. Inqased nixrob. Spiega ħina. Minsess normali ma tipprovax xi ħaġa oħra, Infamt konna dek żgħar laqgħu toqgħod attentu. Le ma xent kont. Le, mhux hekk. Le, dik importanti ħafna, guys, dik Ma importanti tidaj. ħafna. għax- Le, ħalla għena għuna fis-serju. yes. Jina naħseb għandna naqa tabu żejda fuq is-sesswalità, Oh, eċetera. Malta jisna għalliċ. Għax tipo, naħseb mhux ma' Le, Malta ta' Malta ta' Malta. Għax l-Europa, ċertu pajjiżi Tara fl-Europa, l-Ewropa. they are much freer. Mhux hekk. Xorta Għalax mur nemmen- Berlin. Mhux hekk, mhux Xorta nemmen li hekk. hemm periklu. Fis-sens. Le, Skulja, tittoqgħod Le, attent, tittoqgħod attent. Periklu għax. Inti għall-inqas minn ħata mara ħan nitkellem. Meta jkollok ċerta esperjenzi, naħseb tintrabat naqa. Mhix ċerta tistax tagħmilha. Imma ġieli, meta kont żgħar ġieli għamilta l-pjaċir biss. Jien naħseb meta tkun iżgħar. meta tkun Għax iżgħar. inti meta tkun iżgħar, guys, you are more għandek you are more adventurous, tiskopri, Eżatt. tittara. Meta mbagħad tibda tikber tibda tfittex xi ħaġa differenti. Anka kultant it's just an ego thing. Eh? Ġifri ġili per Għall-irġiel, eżempju. żgur. Anka n-nisa. Anka n-nisa, Tipo naħseb, najt mela ili ġimatej. Dak iridni. dak Anka aħna, guys, u anka aħna, you know. Le, l-ġizgu. Għasem ġiġ tipi ta' approach lejn is-sess. L-approach li tajt li vera tħobb is-sess u għalek t-approach bħala xi ħaġa li tħobb. Eżatt. Mbagħad hemm approach li tħobb l-idea Aha, li qed tagħmel is-sess Li għabbejt. ma dawk The eżatt. Predator. Li rnexxilek tabbi. Jiena naħseb iktar dik li jiena. Aha, all right. Okay. Tipo konnu pjaċir li speċ ta' Xmor kommenta. Li tu The pjaċir. Like Predator, the you- hunt, tu the the hunt. Predator. li rnexxilek. Għax the predator satisfies your ego. Kull darba li tmur klab, għal-raġel, għal-naqas daqsna. Mhux hekk. Dik mux il-goal, the unwritten goal. Mhux hekk, Eżatt. mhux hekk. Unwritten goal. If hemm U song, fil-fatt hemm ħafna- song, guys, hemm song fuq. X'inhi? She's up all night to have fun, I'm up all night to get lucky. And that's exactly what it is. She's up all night to have fun, in-nisa jħorġu biex jieħdu gost. Eżatt. Għanna nħorġu, Le, teatari. we say We say we're we're gonna have fun. And that's true in a way. Imma then you get there, Eżatt. you see your friends going out with a girl, then the night ends and you weren't successful, Mhux for hekk, example, eżatt. and you feel sad about it. Yes. So inti f'moħħok taf Tixtieq. li xtaqt. Le, Xtaq. mhux hekk, U li ħana mhux ċaġa ħara, tipo jiena naqs mill-esperienza tiegħi, the hunt was always, like, meta kienet li l-esperienza kienet ġast purament tal pjaċir, il-hunt kienet iktar ta' pjaċir. Ġbir sakkemm għabbejtu iktar ħad gost. Ħadd Mbagħad gost. tipo l-esperienza pjuttost tkun vojta. Eżatt. Intom kif iħossukom il-partner ikollu body count ġifieri joli? Skont kemm oli. Dija taħħa, bro. Dija kollu kien sasja. Le, skont kemm oli. Ħana jlek għaliex skont kemm oli. Għafu la vajta. Xmeta tajt, intom kif jħossukom it-tfajliet, tajt. Jien Le, naħseb in ġeneri, no. Jien naħseb għal tfajl aktar jider ikraħ, ovvjament. Issa ma mussew dik, eh? Imma. Ma nabiex mija, qed tinbidel il-ħaġa issa. Intkom. Għala, għandu jider ikra, għan ġili dilek di. Għax intkom iktar. Ne, iktar xiex. Dan maskilizmu li daħlu l Aħna frase. Jien għara jaspero kull manna ħames dan. perspettiva differenti ma l-istess punti jo. Xiex, kif? Prima sen, Legawli. guys, jissa nitkellem. Sekonda, għannu hubbu. ġibu l-ilma. Sekonda. Mela, zom, break qasir, ġibti tilma l-darraġel. Le, ma nx break, ma ndibu l-ilma. Sinjur ħad taqaw ma Aiden illum. Issa jgħu Aiden l-uli, tista' mela. ġib il-nafti tilma bro, Eħe, please. anka jien nixtieq. Guys, Aiden. mela daka Aiden li ġej issa daka is-salvatur tagħna. Għajdli, Għax sabi. jorganizzalna għajdli, ħajjitna għajdli. mod. Jekk irridu mor fid-dettal, morru ħafna fid-dettal. Thank you, bro. Ja, spiegaw mill-istess punta dak, imma għal-fejet jietek. Mela, the question is this. Not saying it's right. Yeah. No. Le, għara, tagħmel li trid, ġifieri, mara dejjem tagħmel li trid ra kif kull raġel jagħmel li jrid. We're talking Jiena body count. personally. Okay, we're talking body count, right? Eżatt, jiena Okay. personally, jekk it-tfajla. Alright, għet nidrum il-kojotna. Jekk it-tfajla għandha body count oli iktar minn 10, 15, 20. Ma nafx kemm ħanoħodha bis-serjetà daqs mara li għandha xi tlieta. Tu preferi mara bittieta. Kem ad body count? Xiex. Kem qed taqbel? Jekk għandek iktar minn 20 u 12, 15-20. 12. jekk għandek iktar qed ngħid personalment għalija jiena mhux isma. Ġara. Xej, xej. Le, din mistoqsija. Xed titħaq? Stramba. Għax jinsaqsiet tal-gebidi fuq la falle. Ejja, għabel. Alright. Insejt kienet għalet. Publikament. Xkien għale?
18 għale. 18. Mela ħana U kif ħatta? Kemm waqgħu jedus. Kif ħatta? ħana jgħidlek xi ħaġa. Ħansaqsi mistoqsija żgħira. Sens taħna. L-ewwel nies qabilta ma' tiegħi U kienet kif l-istess ilma? jiena iktar. Ma jien ikbar minna, ma samħalja. It-tieni nies ma' żmien għal-bidu ħatta naqa' xokk. Vera? Mhux ħatta xokk, qisu hekk, ħatta xokk iktar ħabba r-reaction ta' ħadd ieħor. Imma reaction ta' t-tel ma toċ. Ma toċ, dik tal-limta wara. Bravo. Imma Laqwa li tal-limta. l-ewwel nies għamilta punt li jiena kontrija moħa I'm not gonna take it against her. Because she did, first of all, she did nothing wrong, she was single, palma kont single jien. Mbagħad dan induna, bda tgħid, imma does it really matter jekk i qed tagħti l-imħabba kollha tiegħek lejk. Eżatt. Qed tagħti kollox lejk. U inti tittija bissi fuq affarijiet li għamlet fil-passat. Le, inti jekk ħatta biss kienet tafek. Jena dik li qed ngħid jekk once li you have it you can't argue that għax inti aċċettajt li Imma inti qed talaq bib li jaf ikun qed talaq bibien fuq nies li jafu jkunu vera persuna tiegħek. Valuable. Ħabba xi ħaġa li imponitlek ġo moħħok is-soċjetà. I mean ifhem jekk jiġi xi ħadd fuq li għandu body count tal-fuq minn 100. Jaf nikkonsidra sew. Imma jena raġel nara li. Mhux xorta l-istess. Le, għax mara hemm iktar emozzjonijiet. Le, mhix vera, hemm nisa li jħobbu l-pjaċiru da. General speaking, it's easier one. Għal raġel jekk ġibta din l-alla, man. Eżatt. Raġel jipprova, il-mara tista' prova, imma normally they come. Kif ukoll most. So she's the one accepting and disagreeing. Tifhem? Whereas for a man, it's more rare for them to make it. Mux more rare, it's much harder for them to get that to get that goal, that connection. Fajla tinsela usfel ġibu mill-ewwel. Ħansaqsi xi ġoħra u jekk pereżempju tfajla ħabba l-esperienzi tiegħi qed insaqsi. Jekk tfajla ma tmur dejt magħha darbtejn tlieta u tibqa' iżżomm lura u tgħidlek le. Xi tkun ir-reazzjoni tagħkom? Per eżempju biex tbusa tiddum xi 3 dates, u mbagħad biex tmissa tiddum 3 dates oħra. Ħanejt il-verità. Jiena kelli esperjenzi hekk. U inti tfajla li tmur għaliha, rejn qabel Gabi ma kelli ebda intenzjoni nkun f'relazzjoni. So kull tfajla mort għaliha għalek. For to have fun. Allob. Qed tifhem? Yes. So jekk tibda tiġi biċċajt. Bil-mera. Bye. Naqbadu naqta, qed tifhem? Jekk allob. Imma jekk allob. Imma when you really have that connection li now I know it's much bigger. If you see more than that with her, then whatever I did before. Għax ħabba l-esperjenza għandi ma' Gabi. Then I would obviously I would try my best to make her comfortable. Qed tifhem? Imma before I didn't do that. Jien fil-kastij mhux it's not the comfortable. Forse għandi 45 sewwa. Alright. Tipo jiena nħoss li kull darba mor dejt u bisuni mill-ewwel ma jkunux jafu jbusuni. Għax ma jkollokx dik il-chemistry, you don't know my energy. Skonta. Tkun taf toħroġ, taf tbewwes. Le, xorta, x'jiena naħseb il-bewsa tittadatta għall-enerġija tal-persuna li għandek quddiemek. Is the person playful, is the person intense, is the person passionate? Jiena naħseb li titgħallimhom dawk l-affarijiet għax issa kumbat l-ewwel bewsa tfottija. Meta jkollok bewsa ġeneralment, sa mill-esperjenza tiegħi li għad għandi 21 li mhijiex daqshekk vasta. Le, go. Kemm int ħelu men. Ikollok meta tbus ikollok xi ħadd li jmexxi, xi ħadd li ma jmexxix. Taħseb le mhux. U xi kultant. Aħna ngħaddu l-poter minn persuna l-oħra. Eżatt, le, imma xi kultant tibda anke mal-bewsa l-ewwel darba li tbus. You create the flow. You create the flow, eżatt. Maybe for a second it's not connected. Someone is going to take the initiative and then it just happens naturally. Imma mhux ħed naturally. tistenna u tkun connected mill-ewwel. Dawk dejjem kienu l-isbaħ bews għalija. Meta sirt naf il-persona iktar u. Mela, mbagħad taqbad mill-ewwel. Eżatt, imbagħad vera tkun sabiħa. Tipo dal-aħħar kelli għamilt żmien single u kont fuq Tinder. U morġi dates u bisuni l-ewwel dej. Aħjar ma ngħidx. 45-year-old. Sitta, kulħadd tekqal, għalli bil-fors fuq Tinder. Mhux bitnix, bil-fors fuq Tinder mhux. U hemm Bumble hemm kollox. Bumble mhux bitni. Kienet fuq Bumble. Bumble. Hikes jew hekk. Le, saret.
Issa hikes. Le anka dik konsiderat. Le Bumble. Mur nara hikes. Vera u dawn il-grupp. Jintaqaw Ebsa, missieri taj. Mela. Mal-gruppi. Imisma fuq Gruppi li jridu. Le. Singles imorru fuq hike and they socialize. I think it's good. I mean, Tmur ħajk sa Dingley Cliffs un bat fl-ħar dispiċa doħraċ maħħa jo. Eżatt. Imma isma per eżempju, Bumble ma jaġobni xej. Bumble huwa bħal Tinder. Another app. Sawa? Imma il-mara tittamela l-ewwel mossa. Iġifieri tittibat lek jien ma ġbitnix. Għax intu għansi tibat bħala mara, you have to engage. Ma isma dik. Too much hard work. Jiena nipreferi the original gender roles. And that Noqtem u jibbatuli. That fact goes back to qed ngħidu tal-body count. It's much easier for a woman. Ara kemm aħna nagħmlu xogħol u xorta jistgħu ma Jena old fashioned. we do a lot of Anka work. jiena old fashioned. Tħollok ġo mara ħarsa men tagħmellek waħdek and you bub daqshekk. You're doing the accepting and disagreeing, so it's much easier for you to make your body count as big as If you Allora, cho- when if you it's so choose high, to- mela din bla Di qed taċċetta l-kulħadd. Twildet bil-valur. Jew di qed ikollha ħafna Ma attenzjoni. forsi di Imma tuħu pjaċir bis-sess. Mela oħtħu Mela zom sekond. Le, missa wasat f'punt f'ħajtu. Saqqal maddof. Għaw, issa tijaj. Titkellem ħal titkellem. Le, net nidifendi nisa. Tipo jiena persona li il-body count tijaj baxx, għax jiena ħobna bl-emozjoni ħafna drabi. Imma għaw nisa li ġest toħobbu s-sess, un-bat jiddeċidu smarit nidħol f'relazzjoni. Imma mbagħad huma ħajsibu aktar diffiċli biex jisibu xi ħadd li jaċċettom. Up to that on them. Up to the man to accept that or not? Eżatt. Can I say something though? I mean, if they want a high value man qed ngħidu aħna. Is it? Wait. Interesting. That's really harsh. Hold on. Mela. Because unfortunately, Kellem bil-Malti qalbi xo diqqa Sfortunatament, vera, tradizjonalment, għax ġemri toqt attent ħafna kif najda, guys, di għax hawnhekk deħlin fuq. Il-feministi. Le, hawnhekk deħlin fuq dinamiċi, once, u intom tifun iktar. Kelma falsa u cancelled. So, I don't care. Ħallu ħanajda kif għani. Fuck cancel Sekonda, culture. Pause. cancel Mirko, culture. irrit jersa Andrej lej Carlos. Tajjeb, mela. Sfortunatament, tradizjonalment, vera, mara, xidru, Tirrepetix imma. Mara bil-Malti għeta f'kwistjoni vera ħafna iktar kera minħabba s-soċjetà. Għax raġel illi iduru jaqat mal-nisa jgħidu l-stad. Mara li toqgħod iddur jgħidu l-aslat, which is really unfair. Really unfair, what the hell? Mela jiena sewwa, jien nista' nduru naqqat kemm irrita għandna u għameħiro, u di miskin, le, is-sess huwa sabiħ sija raġel sija għal-mara naqblu. Sewwa. Isek mara ma tix tissetti li jew tittoqgħod tagħmel is-sess. Mara is-sess. titesplora, ġifieri jiena Fiha xejn ħażin. Good for her. Jiena I was on the receiving end ta' situazzjoni fejn tajt, alright, dina mhix lesta tissetti li għandna fuck it, you know, u lajta. Imma tagħlaq il-bib. Tagħlaq il-bib, tagħlaq il-bib. Però jiena ma nagħlaqx il-bib, għax jiena nemmen illi jiena mara qatt ma ħarist liha fuq kemm kell esperjenza. I don't give a shit. Ħansaqsik ħaġa oħra. Però mbagħad hemm ħaġa oħra. Hemm ħaġa oħra. Jiena nirraġuna hekk sewwa, jekk mara tiġi fuqek. U tgħidlek u raġel jiġi fuq mara u jgħidilha you are the most incredible woman I've ever met and I want to spend the rest of my life with you. U dik kellha ġiex boyfriends jew kellha 10. What makes it more valuable? Fis-sens, mela jiena kelli l-esperjenzi. U mill-esperjenzi kollha naf li inti you Il-mara are li trid. above everything I've ever met. Hemm ħafna iktar valur milli jekk jiena doqta Kellek 10 wieħed? flix kien inbit u da laqwa nbit li sibt u da l-inbit ħalab nixrob għal ħajti kollha men. Għandu l-valur. That means more. Imma jekk għandna ħadd ġiġti flix kien x'izzik naf. Fis-sens, jiena nemmen illi fid-dinja titesplora. Ħansaqsik, Tittoqgħod ma- attent nista' imma. nsaqsik. Sekonda, tittoqgħod attent. Number one, ma timbraċċi, tu ma tmarraċċi ħaddieħor. Ġifieri. Dik għadnija. Huwa Karl, dibattitu vera body count partikolari. ta' ħafna, tifhem? body count kbir ma talaqx il-bib. Body count ta' 0 int number 1 talaq il-bib jew le? Ġifieri. Ma virgini.
Le, Le, xorta? xorta. Għax inti You would take that responsibility? If it's that Xiġifieri person, Li torqod ma' xi ħadd l-ewwel darba li tkun l-ewwel waħda tiegħek? Min ix-ċert? għalfejn lemma. Għax So, ħana. i u. Le, i tkun l-ewwel waħda. Le, anke kinti tkun l-ewwel waħda, li ewwel wieħed. Le, ma dak tiddeċidi. Ma dak Għanajlek. il-deċiżjoni tiegħek. Le, qed ngħidlek torqod ma' tfajla verġni. Għalfejn. Jien preferi ma' waħda li jekk għal long term li m'għandix ħafna iva. Li għandha ħafna. Għanajdlek, jena għalija mandiċ kunem diskriminazzjoni jekk ħafna jew ftit. Jiena ta' Jien naqbel miegħek. Zero or 200. Naqbel miegħek imma. Zero or 200 Naqbel dina- miegħek imma zero kieku jien nevitaħ. Jien. Ma it depends on how much you want that person. Same as how much you want that person jekk għandha body count. Is it? Is it? Iwa, għax il-persuna ħatkun tit esperienzi oħra. Dik, Ħessi li ħajkolli. dik il-problema. mhux għalhekk. Dik illi meta l-persuna tisseti li ġor relazzjoni u tibda ħatkun tħares. tajt jiena l-Abigail bisnaf. Mhux ekku. Inti tgħidli bl-istess xejn dolu, jiena l relazzjoni tiegħi Gabi kell relazzjonijiet oħra. Le ma kellek esperjenzi sessuali. Sessuali, mhux sessuali qed nitkellem. Le, ma jnaħseb is-sessualità tiġi esplorata. Jiena naħseb Sal-imħabba. l-iktar problema s-sessualità, guys. That's my. Jienek naħseb. Ara, Titħawat sakemm ma naqbel jkollokx tissetilja. partner, sakemm ma jkollokx partner li jkun abbużiv. Jew li ma li wix trustworthy li bilek jew hekk. It all comes down to sexuality fl-aħħar Isma' mill-aħħar. minni missu, sorry. Minn imissu kien programm li konna nagħmlu Min fil-passat. sa' Jien. Dak imiss. Għax Andrej kien. Però jiena sa' naħseb prepara Abigail, nies. to answer your question, if I really have to think about it, naħseb I'd rather have a woman who's tasted life Milli virgin. and then she comes to me and tells me jiena lilek irrid. Non kajn. Milli xatt li ma jafx. ħana fuq għadi, jena sa ċertu punt ma Gabi su esperjenzajta. U tkellimtu għajo? U tkellimni U jieħadet għalija li t-satta kbira. Le, ma għanila kif ħadmen. Il-ħagġa li it was a yes for me li ġit fuqi għat li Sven jina għamiltek ekk fil-bidu. Intu rajb daw l-affarijiet għax I don't want to lead you on if you're not. Għax in the past there were people who weren't okay with how much how much Things that happened, whatever. and what I did and my past. U dik il-fat li ġit fuqi u ridet t-ċaraħħa miegħi, I knew I could trust that person with my life and she has good intentions for me and that was enough for me. That's so very good, sweet, bro. man. That's awesome, bro. I agree. Yes. King I like inti. it. I like that answer. U fuq dik tisma' ħana għadhom mistoqsija oħra. Jesus Christ. Rajtu Well les. done, boys, huh? This is a very... Very interesting. Ta' 21, da. il-konversazzjoni, the generational gap. And the way you guys... Imma insomma, Sven jirraġuna naqta 50-year-old, eh? Imma sekonda, mx anka da, Għandekna. Dik għax ħadet gost. Eżatt, ma nafux. Għajdu X'qed tajdu? Xej, sabi, kem wasbit la karti? Ma nafx mux ġettajdu. Jiremis. Ejja, Sven, go for it. Zomina, right? Għandi wahda jena, differenti. Tlaqna. Staqsi li trit lil min trit. Il-lustra. Ask anything to anyone. Kem Issa di persona wahda. You have to choose a Tażel person. persuna staqsi. Kiko staqsi dak. Il-problema li dawra kem jafu xulxin daw ġiġ bastardi. Għax daw jafu xulxin. Għara, isma, Il-dak. peress jgħet jitkellem tajjeb, Sven għat noħbaz nisema jitkellem, ħana għekna laqajnet, tista staqsi għal kulħadd. Il-mintri. Għax taqsi. Il-kulħat? Lallu, on the table, all right. Let's go, let's go, let's go. Come on. Il-mistoqsija li kelli f'moħħi huwa. Barra il-boyfriends u girlfriends tagħkom. U anyway, they're not personalities. Il-question għamur bija. Which current Maltese personality would you want to have sex with? Sex! That's a bit hardcore, sex. Leba, inti tħalta li għanna issa. Okay. Jena kien miktub saċi li trit Proset. Which Mela, Maltese jiena- personality? Imma Current, ngħidu biex tkun vera hekk. Titkun l-aħħar tad-dinja. La, kemm diffiċli. Irdu nsalvaw il-Malta tipo. Alright, għamillek. Inti t-rispondi. Għaxin Le, persuna. le, le, le. Le! Anke inti. Ġenerazzjoni. Kif fottina. Fottina. 1, 2, 3. Imma jibda inti, tipo għax Abigail. Ladies first. edha bil-pistola ma' rasi. Alright, tejt li trit. Alright. Aħna mill-answer. Edu bil-fors. Tifur daċi dendina. Edha ġurazzjoni, mar il-raġel taħħa. Barra minn Malta u ma Tista tajt li fil-Malta. trit. Aħna, rridu nifacċaw għadi. Mela jiena nażel lil
Maqqas għandi ideja sti. Għaddu ħajda bil-forsi. Jiena nażel lil Holy crap. Ira Losko. Nice. Ostja. Tajjeb? Tajba, proset. Carlos. Maltese. Għana, onestament, għedna għajnej, għed niprofa najt imma min. And... Noqot, noqot. Palissa taf ċet immaġinaw trabbi li din No. Isma bil-pistola ma raskom Sorry, sawa, Maja. ċara. Għax bil-fors. Bil-forsi. Inkella tereq Le, Malta. naħseb nafmi. Maja, inkella tmut inti jek Andrej Tifhem? ma jagħmilx il-ħaġa. Irti għamela bil-fors, to save Maja, save you. eżatt. Ejja, min? And it was my Jaw, question. xismu, tija titti, jaw. U ejja! Tija tittimin il-losti. Bis-sens tkom. Għalleċ. Ta' millix minn dannik. Ejja. Vera? Ija, bro. Tija titi? Tija tittimin, apparti minni. Bidejt. Mux wahda u bxara u... Dik kienet fil-konsil ta' Borbla. Ma nafx minni dadi. Mux it-tip ta' Andrej, ġifiri għati bla fajnu. Kif għan ispiega ħadi? Terri ta' Bormla dik. Inti t-teri ta' borm, la trid. Efem. All right. Bidej. Ma inti vera bis-serjetà, jew Bis-serjetà. Bis-serjetà. Yo, it's a safe answer. Bis-serjetà. Taf xattajt? X'tagħmel? Tajjeb. Le, ma. Le, tajjeb. X'tagħmel? Forsi nafir. Le, mux ħażin, mux ħażin, le, mux Irċi post ġo Borbla. Għaxi kien enti. fil-konsil. Joxi. Il-lossa kemm diffiċli il-mistoqsija, veru fis-sens. Ħawatkom, eh? Le, push comes to shove. Xaħat trid insibu bil-fors, imma U għaw daqskamaw. ħafna, u ħafna nisasbieħ u. Tista' semmi xi ħamsa hekk u Le, le, per eżempju. Tista' tażel xi tlieta hekk. imma tajt want to have sex with. Le, mhux nażel tlieta, semmi li tlieta u ngħid. Mela ħanajdlek ħankun onest magħkom. Eħe. U vera onest magħkom. Nispera mhux id-darun għal-aħħa. U jekk it-telli fil-relazzjoni. Sorry. Liġi Titkellem bil-Malti. Le, le, ija. Mela, mela. U taraħ? Le, birgan ma rasek. Le, ħalik mill-gammi ras. Għajda bit-Taljan, jgħu. Onestament, Torti. bħalissa, sawa bħalissa. Tersaq ħafna lil Jina law. bħalissa vera happy bħalma qatt ma kont fil-relazzjoni tiegħi. U onestament, bħalissa, le, bro. Lejwa naqbel. Le, bħalissa, Tibża. qabel ma tqajt ma ditfajla, kon nista' ngħidlek Jackie Losko, per eżempju, ngħid find her Jackie sabiħa ta' beautiful vera. woman. Jackie Losko. Kristjana Asa, per eżempju, I think she's a beautiful woman and a very intelligent woman. Moira Delija. Moira Delija. Denise Dalton. Kelli crush, lex. Denise Dalton, Iva u le. Tifansjama? Niffansja. Fis-sens, tibqa' Niffansja bħala trenti. mara ħafna. U probabilment din għandi storja ma' Denise, kif il-tqajt ma' Denise Dalton, u la tiġi Denise najda, mux problema, xina l-tqajt ma' Denise Dalton. Le, b'mod tajdix tal-ġen. għalissa. La tiġi Denise. Denise Dalton. Denise Dalton. Ħsib ta' Denise oħra, jien. Imma onestament, u din, Denise Gaffa. guys, din hija situazzjoni. U ma nafx. ħatajt risposta jew. Ej, għattilkom erba. Imma Andrej però- ħarab mill-mistoqsija. Le, zom. Għali Andrej chicken, le mux int. Pero l-ewwel darba f'ħajti Andrej onestament chicken. illi I am completely just happy, bro. Tajjeb. So I'm done. U anka Andrej happy, ma seta jirrispondi Issa l-mistoqsija. hija responsab. Ma nafx minn hemm. Ma forsi veru. Celebrities għaw Malta. Jew influencers. Ma jaġġilaqat l-ekkem muħellu da celebrity? Le. Għatmaħat le. Le, we're very old fashioned, bro. Ma nitnikux dal affarijiet. It's me and her. Imma le, ma ta' mux sens, eh? Le, eżin, ħatejd li Isma, hello that ek. is not real. Le, ħatejd li hello ek, mux ħatoq titfa bħal ma jgħamlu ċertu nis, jitpostjaw fuq xi celebrity u toq t-xenaq li fuq story, you know what I mean? Le. Ovvja, u minnu hello. Imma taf li meta tkun ma xaħat, eventualment jaf ikolkom crash fuq nis oħra. Crashes mux kullħat għandu, jien Mux sem ekku. jġbuni nisa, mux Love. Mux Mela. ovvjaw. Love is about a relationship. Jena najdila fuq It's wahda about- It's tajja. about how strong you are. And Mux communication. kem ħara dik helwa, għax dawk Mux affarijiet tissakkar, normali ma mux hekk. tistax nikkontrollaw. Imma how strong you're gonna be with staying that with that one person. That makes it real. And listen, guys, time is the big enemy, yeah? Għax inti, it's easy to be strong in the beginning. Eżatt. It's the longevity of Eżatt, it. eżatt. Imma mbagħad fl-istessin jekk nemmen li jekk inti ssib il-persuna tajba, you can actually go up to her ta' dresma, ma danċi għandi crash fuq di, jew tiġi tajda għandi da crash fuq da, and then poġġu bil-qeda u tiddiskutuha.
Għax, jina għaddejt minna, li inti meta tibda, meta tkun tista tixxerjom dal-affarijiet. You diffuse Jien them. naħseb kulħadd ara It-triq mux iż-żomma, għax dak fottik. How do you know he or she is the one? Għax jien nagħmel li kulħadd għandu dik il-ħaġa. How do you know? Tgħid forsi għalija meta tagħmilli l-kafe filgħodu. Le. Da, jien minix daqshekk romantika. Le, żin Fis-sens jien you're gonna go in. Jien għalija ir-relazzjoni għadha fiha bħalissa hija differenti minn kull relazzjoni li kont fiha. U tipo jiena qatt ma xtaqt niżżewweġ. Missa nixtieq. Għax il-livell ta' komunikazzjoni tantu tajjeb. It's key. It's key. Li meta jiena ninsir tifla żgħira u nsabbat saqajja u kapaċi b'3 kelmiet jerġa' jġibni lura u l-istess bil-kontra. Ġifieri tant nafu nitkellmu nafu ism intħatta li għax hekk u hekk ta' flok ninfaqgħu Mela dik hija naħarqu xulxi għalija dik. Mela dik hija U inti għalli, sekonda, x'daj saqsi ħafna. Plus, le, rid ngħid ħaġa oħra. Tal-bastardo, Rid ngħid ħaġa oħra. Tallem, wejn nitallem ma toġobni. Rid ngħid ħaġa oħra Ejja, Clark, issa ħaġa oħra super importanti ejja. li lil dik il-persuna nista' nurija li żbaħ minn innifsi u l-iktar partijiet mhux lar, l-iktar partijiet skuri, jiġifieri my dark desires. Ma nistħix nuri dawk l-affarijiet li nżomm moħbin mid-dinja kollha lilu nista' nurihomlu. U jħobbhom u jridhom ukoll, mhux irid biss l-affarijiet. Nistax ħaġa jien issa. Jiena naħseb illi naf illi dil-persuna li għandi f'ħajti hija l-persuna li hija żgur. Għax inkarattru diffiċli, boys. Jiena freaking diffiċli. Jiena I have a strange dark side. Dika taf xed ngħid. Jien meta taqbiżlek go bananas. Insiri ġifieri qisni amoeba on speed. Alright, ġifieri ugly. U dil-mara tħares lejja, tgħid kelma waħda tgħidli without hassle and she diffuses me. Le għanda ġiġ kelmiet. Għanda ġiġ kelmiet ta' billi. Arada. Ta' billi jek. U jennajt, kif nistan kun irrabjad ma' dil-persona. Sorry babe, għana sorry. She diffuses me u t-senterjani. And I know, that's the person I have been looking for all my freaking life. Arada. Imma kullħad differenti. Kullħad differenti. Gabi, l-istess ħaġ ta' mill-li ma makes me more annoyed. Għaxi kultant naqa serju, għax nejdela communication is key u għek, naqbel, in English ovvijament. Ovvijament, għax Ingliż, għaw. Unbaċin, when it comes to serju, no, xi kultant. Tejdli, insomma, xaġa dejani, nejdja, il-kalma kolla, niprofa, għax il-ħagġa dejja għali xikultant najjat, eżin nolli leħni, maħna peress li Maltin. Umma, u anki ma familta, għas jgħajtu minn kamla l-ħra. Gabi, here, oh, you're going out today? Umbat tara li d-dar mommi, ma ħerex! So it's much different, sometimes I shout and I'm not even trying to be aggressive. Maħnekku. Imma msomma. Mux għannit li xaġa tajba. Le, maħna mediterrani. U għed niprofa nitallem u għek u nejda Gabi jisma dil-ħagġa t-iddejaqni. Oh, come on. T-iddejaq u tibda t-tħaj, daħetti. U dik-ħagġa. Zibel. Inti għettix biex nikkalmet niprofa nikkomunika miegħek, għaftni gbija xtja. She's the one. Yeah, she's the one. Inti basta. Le, ma. Jena l-istess li tarak fl-ikraħu fil-sabiħ u tejt tħossok komdu. Kif ukoll meta jena għatma, tipo daw l-affarijiet żgħar li ġibu li u jisajru li u għamlu li xi ħaġa They get you. They get me. So it's the little things. Għax jena ġaħat li They take care of you. aħna familja tiegħi jena boys bis noqogħdu, jena missieri u hija, ġifieri aħna nsajru għalina, kollox għalina. Mux ħagġa li d-dinajt. Allora a presence of a woman u tagħmel li daw l-affarijiet għalija l-soltu nagħmel jien, Si plessi. fuck. Same to be honest. Wara training u hekk u messaġġi u dal-affarijiet. Mingħajr ma ngħidilha. She gives you care. You know, show it. Okay. Both Yeah, our love that's language nice. ngħidu, you know, ma jgħalli it's Boys, veret nħu għost touch jgħidu, physical touch. Physical touch. Allora l-fatt li we both show our physical touch to show our love to each other. It's nice. It's very nice and it's like Għattila nħom box s-sajwat komne. Fil-mjajta u kol. Ija, ħatta spadeja. Għatte illallu men kem kienet tajba di. Kont għattila jena nabulu, għabat t-taqtaxet nejt. U bdejt najt u tejt xottab, ija. Un bat wara xitli għattila
Qalt li wait, you're serious. How sweet. U insomma, jwa ħattela video hekk. So How that was sweet. how I said it. How Tajjeb, sweet. U inti proset, Sven Wilma. kif taf li the one? Ħajlek, I know she's the one. Ħabba, jisu, għatma ħassejtni ekkal xaħat. U għax kienet fuq la fajla t-tizmon. Jista' jkun il-show. Għaxa zlitni waqt il-coupling. Jista' jkun il-show. Like Love Island. Imma I've never felt anything close to what I felt for her. That's so nice. U għatni, dak it-tip, għatma ħassejtni jekk, dejjem Ġili ħassejtni. tħossok insecure? Ma can I ask you a question, bro? Għax li mħabba jek iġġilek, għet tibda tħossok insecure. Ħafna. U normalment qabel għatma ħassejtni, jeżin, dak it-tip ċaħat, ma minn kont ġili ħriġt qabel, jekk raġeli ti għal-attenzjoni, nibda ngħid ċala bibi, jenna bil-loba. Imma jekk li d-tifla. Tu għal-attenzjoni. L-ossjetta, l-Jerusalem. Daħetti, u mux nersa ċertu punt. Imma mux Għara parti minnek tuħu gost. Għax tijak, ma parti minnek don't cross the line. Imma, I know she's the one, għax għatma ħassejtni jekk. Tifem? Issa jiġu points fejn nejt, is this, is she really the one? Imma the fact that we always fight through it keeps showing me that she's the one, and we're gonna have You choose love. You choose it. we're gonna have worse times. Yeah, you do. Il-punt li nibqaw You're always being tested. we get tested and we pass. Keep showing me that it's the one. I'm never. So the point of the date, you're never gonna know that she's the one. But the fact that you keep pushing Tibqa through, t-ġiret biex tibqa. she stays the one. She stays the one. She can never be 100% the one. She can be 99%. But the fact that you keep pushing through it would make her the one at the end of the day. Bravi, boys. I like this a very good answer. Ma jħana ma domanda, nishtiq li t-rispondu għakolla. Ma tistax taqbad tamelek, il-lobba tbiddil. Bastanna l-karti, għanna regoli faħat. Mela nistan jamlu Andrej u Sven. Ejja, għanti. Id-domanda hi, imma mux rispondu għalissa, ħana għan fuq il-kafe. Għat bulijajt fajtek. Jien bullijajt ċaħat. Għalissa tajċe, ma ħana d-duna għal-kafe, grazzi Have you ever bullied Ultimate. anyone? Grazzi Għat Ultimate. bulijajtu l-xaħat. Grazzi Ultimate tal-magna kan kafe. Thank you, Ultimate. See you Thank you. soon. Għalfej tlaqt. Ma nafx għambat najdlek, Amanda. Ma nafx nista' nagħmel. Ommi ħadha kbira wis meta qatlu l-Kathy. Kella bżonni. Kajin kelli bżonnok. Sob, għatta kazek għilek, l-le barbara. Isek ġurdin tal ma tibza mendellek, oħtok imma, il-jum. Kif jinax l ħas minna rajja. Għax ma tarax tamel inta. Min minna t-nejfu taħt għas ġab mażramon. Għajd li minn qatilla l-loħti. Il-bomba li saret ma kienx intiża għas-Sinjorina Penza. Tiġifieri. Għadu żball. Żball. Minna li għalli bis ħasset it-telfa ta' Katrin. Minna li għalli Katrin kienet taħħa biss. Rġieħ kien taħħa biss. Skont Emma, dak li ġara l-Katrin ma kienx accident. Għadlek hekk. Ġifieri mhux veru. Għax ma saqsix il-lommok. Jien ħadlek l-oħtok, oħtok ħadetlek l-ommu. Tifla minn ħadilek. Min ħadilek it-tifla barbara? Jibna nix il-waħħal fik. Kultant taħares li t-tifla moħu xejn, fim taħares fajni għaw xejn. Ġustizjat li. Titifsen għajnejha.
Ma dan nies ma tiċċajtax. Ma stennejtix minn għandek di. Vera, don taħseba? Xuħite? Ma... Proset. Proset. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Barbecued rabbit sausage, veal sausage, Maltese low salt and tasty pork and beef sausage, simply irresistible. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. Komplejna, Andrej, għabel rispondu xaħja ċaħġa. Għajdinna. Lallu ballu. Ġansa. Ġi sekondilu. Għaxerġajna għajna di. Ġi sekondilu. Fuq xiet li tħoss fil-ħajja u ekku. Yes, go for it, għan nisimaw. Li tħoss fil-ħajja. Għajdinna, tħol fil-profond. Meta ħriġt mill-villa kont maħbub ħafna jena. U l-fat li bdejt. Madoffi, madonna. Le, kienu jħobbuni n-nis, maħsibx li ħajħobbuni jek. U mbagħad meta bdejt tal-boxing kelli naqa' negative comments, għattil qaħbeċ minn. Spiegħana x'qed tagħmel tal-boxing. Għaliex kellek negative comments? Il-boxing x'inhi? Mela bażikament dajjena bdejna jiena u sieħbi Scott li tfajna video li ħansiru pro boxers f'sena u din ridna nagħmlu għax jiena mindu kont 16-17 kien joġobni l-boxing kont ħafna raħ, għatma trenjajtu kont. Mudajem xtaqt nidħol ġo camp, as in training 2-3 months, a week or two, full on boxing and living a life. U sandek sena? U issa, insomma, mbagħad konna tfajna video, kien hawn da wieħed mill-aqwa pros ta' Malta, Steve Martin li ħali, jew tipora għalinna boys, this is impossible, inejje, u mbagħad kien hemm nies li rawa bħala disrispett tal-sport li aħna għadna rridu nsiru pros f'sena. Umbat... Għatma kontu boxers qabel? Le. This is your first Dana year. just badna team u rridu nintafaw sena full-on boxing. Umbat bdiet timberna l-istorja u hekk il-coach tagħna kombinazzjoni kien Scott Dixon li kellu xababif ma' da Steve Martin. Long story short, naxxinna ġabuhom biex jiġġieldu face to face wara ma nafx kemm il-sena ilhom jaraw xulxin daw. Amazing fight by the way. Ija. Mort naraħħa il-nies, everyone engaged, dak kien hemm team ta' Steve Martin. It was something that is the crowd was something you'd see out of Malta. Wild shit. Both Steve and Scott, they have experience, they know how to give a show. U l-istorja li kienet sabiħa, it was amazing. Scott Dixon kien il-coach ta' Steve Martin, Steve Martin kien jgħinu fil-passat u xabba affarijiet hekk. Isi tara live Rocky Balboa. Eżatt, Malta. Mbagħad kien hemm id-debut tiegħu ta' sieħbi l-ġilidna insomma. U kif ħassejtek intu tilha fir-ring? I took it all in, it was amazing. Jiena ara iktar beda jħossni. Amazing? Ma bżajtx? Hemm ġole. Iktar beda jħossni nervus. Qabelu. I mean, it's the nerves, mhux il-biża li ħataqla, il-biża li ħanaqla tipo right, imma ovvjament li milli għamilt jien fil-ġlieda li qatt naqalura ovvjament. Dana l-ewwel darba kollox ġej f'daqqa. Imma insomma, I performed well minn ħati. Imma... Erbaħt jew tlift? Le, tlift bil-points, għafejna fjena. Kontra professional boxer? Le, kontra amateur pali. Professional by the end of the year. Ok. Ġivrat baqqa l-nġilet issa. So you're still working at it? Eżatt. Ġilet ċertu ammont ta' fights.
tiġi mnizzel għala professional. Okay, mumma l-fights, if I may ask, like 5, 6, 7? Xinu rounds u għek? Le, kem ti ta' l-fights? Kem il-fights ti klassifikat bħala professional? Le, mem xal. Skont il-progress tija. Għaxek għal skont. Skont kif t-tamel ċertu ammont biex tiġi mnizzel bħala professional? Ma nafx. Steve Martin amateur wahda kellu, mbatt tal-pro. Vera? Ma nafx, ma xuf ta' u kif ħassejtek intu diħel? Le, għajtu ħabba men, jisni showman ta' vera ħassejt. Nħaxu minn ħriċtu bid-diska tijaj, miexi relax diħel ring. Tħalt, I'm taking it all in, at night, hello, tfajla, hello, sħabi, jak ġorring. Baddaqqet il-qampina, my vision went egg, bro, just fight. Just fight, man, just joħroċ l-annimal ta' ġofik. Tħosslu ġiħi u dak ma tħoss xej? Le. Xej ma tħoss, intu taqla. Le, adrenalina kbiru. Tkun jatemmu. Wara ħassejtu ma jena ġilit 6 minuti u kont ħammuta fl-axħar ġeveri. You have to put it all in. U għemiċer dak l-għandek li tkun f'dan level. Jek għandek 12 rounds, lower round tibda bil-mod, you feel him out. Għemiċer għandek 3 rounds 6 minuti, titmur it-tieħ men mandek ċans tkun taf minnu. Dan jena tlif taġ dali kelli kien unorthodox ħafna, ġifiri daġi fuqi su għall-annimal għat maġġilet. Ma ġiex pala boxer, u ġi pala isu. No technique. U daħal fuqi. No technique u kollu, anka pala esperienza, inta. Eżatt, un-bat wara dil-ġlida, I took that loss as a win, ġifiri jenħad gost, I enjoyed it, telfa jew erbaħt. Il-fat li ħatta telfa ħjara xissandi għax ix nġilet, kikul ħatta rebħanet, ġilet ma wieħedek. That was the whole story. So nerġu morru l-ura, l-fat li lajtna negative comments, ħatna iktar gost, għandi għal xiex nġilet, għandi għal xiex nistinka ħaġa, you know? Il-fat li kullħat kien nistja kullħat ħobbo, kienet easy. Xonot nitfa mannanna, kon nitfa mannanna, kullħat iktar ħobni. Ma taħjar, xikultant kunna għavvilin aħjar, men. Taħseb? That's how people talk about you. Onestament, taħna bħala storytellers u fi storytelling. The villain is always more exciting. It's better, you enjoy writing the villain much more and you enjoy playing the villain much more. Yeah. The villain is fucking cool. So that's it right now. Very interesting. Good. Back to my question. Għad tibbulijajt il-xaħat? Il-min saqsejta di? L-Andrea u Sven. Take it. L-ewwel nibdent. Jien naħseb meta kont Form 1 u Form 2 ġili bulijajt il-xaħat. Non-intentional, ta' ġifiri, mux li jina bulli. Li kont uqot fitxu, li nuqot eżajt. Ma li mux inti għek, ta' naqbat mija għek, like, un-bad darba mar fuq teachers, u aħna taf kif aħna boys, you know, like, so misbad l-istoria tajba. Taf kif aħna boys naqbdu storm xurxin u għek biex nibilaw f-storm, dan għassa kienu għed kwit, kun noqod naqbat mija għek, jinguna mill u kien Marju bżani għant il-guidance u għek, kontinni ta' naqbat mija. U għalt li, għattafatni ġo kamra, għalt li isma' jekk kien gay, okej, għattilaw, xie gay, bro. U minna waqaf, minna matle. Slat jahodek, bro. So that was maybe when I bullied someone, ma għatman necessarily bulliet xaħat. Għaxin meta tkun zer, ma tkunx taf kif mux ek, I mean... Tipo jina ġiri. I don't think you can call it bullying, I think it's more like... Imma it's about how the person perceives it, dik il-problem. So he took it as bullying. Eżat, he took it as bullying. So that... You have to be careful, it's a sensitive game, eżat. Per eżempju, aħna kena waħda niftakar konna noqdu nibatu, per eżempju, batni la Valentine's Day card, fint, as a joke. U tuħadha bħala jisu. U ħadita ħazin, bullying kien fl-ħar minn l-ħar, fim? You know, I never bullied anyone. Allah jbir! I was bullied when I was younger. How old? Ħassejni a lot. Kem kellek żmien? Like... Aqla pal Malta xaqlaw lek. Jisu minn... Dan du tfajl Angliża. Jena, tfajl Angliża. U tixtieq tara l-podcast, u? U billi għalawlu, għalla, taf kemilom għalawli fuq l-Inglis. Ta' t-xkaz, guys. Minn meta kelli jisu, minn meta kun zaħirek, 5, lem, għax minn meta bdiet l-futbol. Alright. Għammek li ktalli konten għosni. Għala, ma. Astja. First of all, I always felt out of place, ma ħassejtnix included. Fil-futbol? Fil-team? Fil-team, jek pala maħbiberija. Għala taħseb. Imma kon ġejt minn xi team ieħor u tħallġu team ieħor. Like, how was it? Bdejt tard futbol. L-ewwel bdejt kmieni, bdejt ma' team kmieni. U hemmhekk ukoll kont nħossni. Okay. Eżempju, kienu qed jilagħbu bejn xulxin, tasar li huma jgħidu li
Le għed ma xiex telab u għek u dejjem kon nispiċċa nilab waħdi. Għattib. Umbaħt iktar ma kbirt mort ma tim ieħor, waqafta 3 snin futbol, cause I hated it. Ħabba jinnemmen li ħabba, s-li li kon ma konċi sonejt ħabba l-bullying, ma nemmen li ma konċ nuhu pjaċir għax għat ma kont included, ma kellix xbib. U għalix taħseb ma kienux inkluduk imma? Ma nafx, kien min jajna qasir, kien min jajna qasir. Okay. So, għek dak Għax istradis ma. Xeffet tħoss li ħallit fuqek, bro? Effett, disgur. Li sometimes I'm a people pleaser. Meta kon zaħir, I always, mur għal dik il-ħagġa, I'm gonna try and please them so they would include me. Għajtek. I know. Unbat meta mort ma' tim liħor, as we grew older, eżempju, tibda tara klikki u ekku jien nispiċċaqat ma' neġi included, nerġa. U jamlu ċajta, eżempju, u eżempju anka kienu jaqbdu ma' xaħat. Forsi jemmejġi li bulli xaħat, kienu jaqbdu ma' xaħat, kon niprofa namel palom to get included. I would never get included, because I always would be in the end of it. Kont il-persuna u koll li naqla. Fimtek. And I would, at the end of the day, so xorta, if I have the opportunity, I would try and please them. So yes, I know the feeling, I know. U jiddispjaċik li you try to please them, flok, you stood up to them. Ħafna. Ma mxek ma And it hurts. It hurts sometimes. You notice that you're trying to please. Tinduna li jtipprova tara li jek nifsek tintoġo min nies li tawk bissieq. U twaġġak iktar min nies li you perceive they are in the class of the people or in the type of the people li tawk bissieq. Għaxina naf eżatt xettajt, bro. Fimtek 100%. Għax Karlo sadda minna u kol. Jena kont border de la Salle. College, border. Jena aħna konna fizmini konna neħxu l-iskola. And you know how boys are. We're not exactly sympathetic, are we? Maħniġ understanding, aħna rootless. Jena għaddejt ħafna bullying. Pero jena għanajt u vera kont people pleaser. I think jena onestament illum najt li zbaħ ħaġa. Li tikber. Bullijat. Għara, jena l-bullying tani kollu. Bullying can make you or break you. U dem għajta. Jowħa għanna tmur ġorok natib kitajt illa ġiġrali. Jow teron fuck you, here I am, I'm gonna get you. U jena fortunatament u kontra qalbi najda. Imma l-tajt ma dil-mara, għenetna ħafna. Le, għax vera, għax dil-mara, jina ħarġit l-talent tijaj. Fis-sens jina l-talent tijaj ħriġtu l-għajt ma dil-ostja u fl-imkien bħala xol għamilna affarijiet kbar. I mean, minn Giselle, Evangelisti, Deċuti, għamilna affarijiet kbar. Pero ma jina għadni naraħ sinjali tal-bullying fi. Ijan kajena, għadni nħossu. Ġifiri meta jkonna disagreement, ma li jkonna per esempio najdu Carlos, għalix għamiltek? Naqa defensive ma l-ewel. Flok joħoda li jett nkellmu fuq ek. Joħoda isni I'm questioning all that he is. Yes. And I become aggressive. I become għadimin, ġifiri minn ġewa. Ma għabet iġrila. Fjamman, I'm ready to get you, Tajdlek fuq ħaġa wahda. Ħaj spiegan għazven. Mux tajd li fuq, iġu dak it-tip tajd li xaħġa zaħira li hija dik biss. Nibdanejt she's questioning everything. Exactly. Ma that is the scars. U tintafa defensive vera. Għaxan kajjem. Fil-fatt l-lum stess għamilta fuq il-telefon u għattela Suzania. Vera, l-lum stess fuq il-mobile, għattela Suzania xtaħtak l-lum. Le, it leaves. Pero naħseb u koll ma s-sawrek fl-istessina. Is-sawrek u koll. Jien għandi siħbi kien uħxon. Tal-meftaqla, bro. Tal-meftaqla. You keep going. That's how we got him skinny. Konna najruħ, bro. Estja. Fucking uħxon. Aħna l-boys, pero. Ma skont. Aħna l-boys kif il-maħġin, bro. Tal-bizza, fucking uħxon, bro. Tittiraq, man. Dawk l-affarijiet mod, imma affarijiet li ma jistax tikkontrolla u hekk. Mux hekk imma minn uħxon jista' jikkontrolla. U eżempju, futbol jiena dak iż-żmien nemmen li ma konċ tajjeb daqs kemm sajt inkun tajjeb ħabba għax anka kon nilab magħhom fit-tim. U ma jqasmux. Le, mhux ma jqasmux, jiġi l-ballun għandi nibda ngħid tal-ħares nagħmel żball, nispiċċa nagħmel żball. Nispiċċa nagħmel vera, jibda jkellmek moħħok. Jibda jkellmek moħħok. Nibża saqs il-missieri kien ikollna conversation ma' missier għax kien jiġi kull training session dak iż-żmien għax kont għandi żgħir, immurru fil-karozza, żven għalfejn tagħmel hekk, għalfejn
U dejjem issa ħaġa għalfejn tibża. Daħba dak il-punt. Because I wanted to be like so much li ma rridx nagħmel żball u nispiċċa nagħmel ar milli stajt nagħmel. U tagħmel ar mill-ar. That is so heartbreaking. Jiena mhux hekk biss jiena pereżempju kont inżomm ħafna lura. Kont inżomm ħafna lura mill-opinjoni tiegħi. Eżatt. Milli mmur pereżempju nirrexta, milli mmur kont ġobend, kont għax tibża ta' għannejk imma tibża le fil-ħajja. Tibża li nister għax they're gonna judge you. Bro, jena kont border. U darba skoprew, għal-madon ċilin kont nibza mill-ġurati. Il-ġurati, dak l-unset. Border xġviri. Border, norqot l-iskola. Aħna konna norqot l-iskola, bro, ġviri minn Monday sa Friday, jien norqot l-iskola. Ġviri kont ma daw il-bastis li muħabib tijaj sal-lum. Ma bastis, għax boj, stafu kem aħna bastis. U kien isib il-ġurati ma kull imkien. Ostja ma, tista najda jien. Għalġat ta' dil-istoria, għalek għagġilta. Għalla daw il-losti kien tfaw il-ġurati kull imkien, tista timmaġina. Ġivin inti tiftaħ il-kabord issib ġurat, mur torqot issib ġurat taħt is-sodda, għalla fil-friċ, ostja fil-xugamani, fil-basket, it was hell. Issa l-lum il-ġurati, I don't give a shit about them, pero imma jiena naħseb it fucking makes you. Jiena l-bullying li affettwani li għal ħafna żmien kelli din l-enerġija u din il-passjoni u dan il-mostu jrid joħroġ. Imma ma kontx inħallih joħroġ għax ngħid li jekk joħroġ u niżloq ħan itkisser. Ara kont inżomm lura ħafna. U issa alright, I don't give a shit, man. And it will come, give it time. It's still there. Jekk nara ċertu nies li lab magħhom futbol. Tħossa. U għadhom fajni dik l-istess persuna x'in naraħħom nieħu dik il-qatt. The little child comes out. The little child comes out. Imma naf li il-persuna jien. Dak it-tip nitkellem ħafna differenti. I'm not trying to please them in a way. Imma it's still bum nħu dik il-qata zaħira. Nista' ngħidlek xi ħaġa, Karzan, tant intisib il-mistoqsija li jmiss. Jiena għamilt ħafna biddilli ħajti, għamilt ħafna psychotherapy. Wieħed mill-proċessi li għamilna psychotherapy u li tara fit-tifel żgħir li hemm fik. U tkellem dak it-tifel żgħir minn lenti adulta. Jiġifieri meta inti tagħmel tuħu qatax tara dik il-persuna tuħu qata mhux inti l-adult. Huwa t-tifel iż-żgħir. Ġifieri dak il-ħin inti li t-tifel iż-żgħir titkellmu tgħidlu naf li dawk ma jiena naħseb li int kien gara sa fejn wasalna. Konna fucking Love Island abbejna l-Gebbi, għandi ma kemm il-xogħol sabiħ. Naf li ħassejtek hekk imma llum il-ġurnata fejn wasalna jien. Għajdlu hekk man. Ma tkellem fuqhom dawn l-affarijiet. U grazzi tal-tkellim ta' għad fajta. Imma tagħmel ħafna ġid. Nibża nitkellem fuqhom għaliex jien nemmen li sa ċertu punt ħafna minnhom minn dawn in-nies they didn't realize it was bullying. Għalihom jibda jgħidu u aħna qed ngħidu konna da bis-serjetà kemm qed joqgħodha hekk. Boys hekk aħna. Issa jien l-iskola kont inħossni I was popular in every school I went, imma mbagħad kont immur il-futbol. Oh, I was a completely different person. This might mend the relationship and give people a different perspective on themselves. Fimni? Jiena ġieli għaċċert affarijiet u mbagħad wara sirt naf li dik il-persuna weġġajta u kont grata meta sirt naf li dik il-persuna weġġajta x'jien tallim xi ħaġa fuq in-nifsi. Mhux dejjem tam, ġieli konfrontajthom u għettilhom. Imma dik imbagħad problema tagħhom. U xorta jibqgħu. Dik problema tagħhom. Then you're the better man. You're the better man then. Le, when I was younger. Dak it-tip murtejt il-missierek għalli hekk u hekk. Tifhem? U mbagħad missieri jmurejt il-missierhom u niftakar ġewed minnhom fuqi xejn kont qudiem missier għalli sorry hekk u hekk u mbagħad wara nitlu fil-ground u il-bisserjetat mortejt il-missierek jien niċċajta dak kont ċillossjent dak it-tip. Yeah. It's hard, man. It's hard. Growing up is hard. U niftakar meta biddilt it-tim, dak it-tim u mbagħad u sirt iktar ħbieb għax mbagħad it-tim li biddilt kienu il-ħbieb tiegħi li kienu l-iskola miegħi li jien kont ħossni popolari u hekk ħossni kondu ma kontx bullied. Kienu f'dat tim li mort magħhom. U hemmhekk bdejt qisu nittieb naqa' fil-futbol. Nemmen li ħassejtni kondu mill-bidunet ma kienx hemm bullying kont nkun ħafna ħjar milli issa. U l-karriera tal-futbol tiegħi minn hawnhekk kienet tkun I know. Imma ħallija, imma meta biddilt it-tim u sib dawn il-ħbieb fit-tim tal-futbol, il-futbol tiegħi beda jitjieb.
U għamek indunajt il-bullying vera kien affettwani. U affettwa kollox. Id-dwajja li kien ikolli u kollox. U ħankun onest miegħek jiena l-esperjenza tiegħi ħajibqa' jaffettwak, bro. Però taraf taraf meta jaffettwak. Mhux hekk biss, jiena nażel. Jiena llum nażel nara bħala rather milli Karl fil-qosor rather milli a curse on my life. Jiena llum nażel naraħ illi is a boon on my life illi huwa rigal. Sekonda. Għatta di tiġa. Le għax tani sfida u l-fatt li għalibta sawritni. Go with the next question. Go with the next question. Guys. Għabbattilek tal-lajt li l-klim. Le, għax ver fadal ftit. Ġiex mistoqsit fadal. Tista taqrajli dil-kelma. ħanajda jena, imma sa'tant, guys, jek tidu tixtru dal-karti, għandkom xi parti u hekk, battunna fuq Facebook. Thank you. Yo, guys, dina mistoqsija. Tajilna Max Tabajtu Bacon. Il-minħassaqsija. Ma nafx, aqra l-ewel. L-Andrej. Ara l-ewel. Din hija il-mistoqsija ta' Max Tabajtu Bacon. Does do sexual sense turn you on? Ġerri ħata s-sess. Yes. Answered, yes. X'inhi riħa ta' s-sessa? Ir-riħa ta' kollox, tal-ara, Ara, ekk. Imma jien delikat. Tat-tifel delikat. Prinċep Zaħir. Meta għamel ħos bħalu. Eżatt. So the answer is a yes, obviously. Eżatt, le, skur. Lejn id-dej. Mor le, għal-wadda bilek di għal-ġora. Kien waħmelek ġora. Thank you, Max, ta' dik il-mistoqsija. Ma tantx iġġenera diskussjoni. Eżatt, ma m'hemmx diskussjoni, ġenera. Yes or no question? Ir-risposta hija unanima. Go for it, Andrej. Isma' boys, go for it. Dan waħda tajba. Andrej, waħda ħat il-ħaq tagħmel, għażel laqwa waħda taħi. Body part you ever saw. L-ikra. Body part you ever saw. Imma sekonda. Over, għandu kelma oħra. JD. Ejja, le, di ugliest. Pussy. Le. Ugliest. Ħanara. Mela JD mistoqsija. Mela. Il-mistoqsija ta' JD. Il-mistoqsija tal-ieħor, tal-perximes. JD Patrick ukoll bajtu bacon. The ugliest. Mela, the ugliest. Ma nafux x'inhi? Body part you ever saw. Imma ħasaqsija. Private. Yes, Mirko. Mela, the ugliest private body part you ever saw. Il-mistoqsija. Imma ħatta jidduda. Kif kien? Private body part mux waħda għanna jutni. Le. Għandek iż-żejżiet? 1, 2. Le, 1. Le, zom sekonda. 2 u 3, eżatt. Zom sekonda. Li kraħ wieħed li rajt. U kif kien? Imma saqsi. Għax ħafna mbit. Għax tista' tidissektja ċerta affarijiet, fimt inti tħol fid-dettall. Il-minħas saqsi, please. Le, saqsix li troditu. Ok, ħansaqsil di mela. Nħobbok. I love you, Kla. Fil-jakka. Oh God, no! Best way to end. U boqqa tabasco. Istjaw, l-għol wahda li għalet li ma diċ. Le, musaniħu. Mela wieġibaw. Għan wieġib, ija martniċ għet naħseb. Body part you ever saw. Ija nafa. Vera. Private body part. Private body, mux għadajt. Fuck it, I'm gonna say it. Mela darba kont edha fuq bas di għatta dil-istoria, misa ħanna jdana iktar fil-profontu fil-dettal. Darba kont fuq bas u tela. Don't go serious, don't go serious. Ma, it's gonna be funny then. Okay, keep it funny. Okay, it's abuse, but funny. It's the end of the question. Mela, tella dar-raġa ħdeja kelli 14 sena, kellu xi 75 naħseb, kellu gazzetta hekk u minnom tella li x'ismu u kienet ibabsu. U kellu dal-body. Tella li gazzetta hekk biex jinna naraħi babas tiegħu. Fuq tal-linja. Fuq tal-linja. Aw Malta, kon sejra għanna l-imri ħedġin l-ICU. Zom, kam kellek żmien? Xi 14. Il-qaħra, mux għalek kattila. Għamilli Ija, maħna kif kien għani diskrivi. Għadek tiftakar ċara. Ija, għax kien fucking ikraħ. Oh, ok. Il-raġel kien ikraħ jew il-body part? Ok. Imma sekonda, minn dawk it-tlet body parts, tim kienet li ħaġa kera. Dak id-dudu. Għax kien jisu dudu. Kien vera zaħir. Kien vera riqet u vera bijat.
Tajjeb, zaħir riqet u Kemm xogħol kien isu bodilhom? trasparenti. Jarajdi. Għax kellu xi 75 da. Miskina, U tsejjer jilab Tan dikunu. Xinu? Tanja waħda. Tan. Le, da kien isu trasparenti, kien isu albino. Possibly it was a ghost. Vera. So that was fucking disgusting. Damn. Alright. Disgusting. U kont għadni tipo, kienet għandi 14, kienet għadda ma bdiċu l-ħajja sessuali tiegħi, ma Plus you're on tantx fetaħ li you're on a freaking bus, man. Yes, I know, man. It Like happens. vera, that's Disgusting, crazy, yeah. Yeah. All right, right now? Right Tajba, now, tara ħjerek. Go for it, Sven. Mela, steamy sex with a stranger or one of your exes? Ħansaqsi lil? Mela iktar skondu. Erġa, Steamy sex with a stranger or one of your exes? Stenna qabel is-saqsi. Jassas! Tal-Beretta. Stenna, Carlos. Bondja mija, bro! Bondja mija, Carlos, time's up. Iġbir meta jkun time up, kullħat irid iweġiba. Oh, All right, Ir-regoli bil-but, ħajibda Carlos. With my girlfriend. Le, with a stranger. Steamy sex with a stranger or one of my exes? Can't be with an exu. No, with a stranger. No. Stranger? No, Stranger. I'm not gonna go back to an ex. It's too much Steamy, complicated. ma steamy. Steamy windows coming from the X'għamel? body heat. No. Binder done that. Ma stranger jew ma ex? Stranger, mux ovvja binder done that manka ma. Għax inti ma ex qed tiftaħ. Jiena ma ex li ma kellix history kbira. Ex ta' xi tliet ġimgħatu. Ent kellek ex tliet ġimgħat. Ma. La, ma xankarint nimmaġina ma kellek. Mux ex. Ma, hija situation. Isma sekonda, daw tinsix għali, daw għalihom il-exes kif jiraw ma kif naraw. Relazzjoni. Actually, kont il-ħobbu ekku. Jien ma kellix ex eżempju għalija. Carlos, stop touching the fucking mic. Għajmad Mirko? Iva. Għax Mirko għandu feeling vera tajjeb dal-bajk. Iħossu importanti. Dek biex ma għax Carlos għata ħabtu. Eżat, ta' posta jgħatem. Mela. Guys, mistu xil-mak għax għalħelin, ma' fikum għaffari. Ejja. Ex ta' t-reġimati u xar. Xar, tajjeb, xar jgħot ex. Sekonda, il-mostosija għalija ex, meta għalija ex. official. Once li tkun official, tajti, u inti tfajlati. Ma daw, bro, daw ma jajdux tkun il-girlfriend tiegħi, daw just isiru fl-imkien. Eżatt. You have to make it official. You have to ask her to be your boyfriend. It-tfajlit da żmien iridu għek. Vera sar. Li għaw, mill-lum inti għet li aħna official. And we're exclusive, speċna. Eżatt. That's when we stop playing with other people. Le, ma jena aħna fi żmienna. Għavolja għadu żmienna. Tiltaqaw. Le, once li jena tipot nintaqas bismija. Eżatt, you're official, eżatt. Eżatt, jaħne. Without saying it. I'm not gonna be sleeping with you. We're exclusive. There's no way. Imma da żmien tantaw. You have to actually say it. Tkellem waħda, tnejn, Iżmin tana jizbaħ ma naħseb. Imintkom ġifiri Nitkellmu ħafna f'daqqa. Sorry. Erġa' Sven l-ewwel. Jien nixtieq nkun fi żmien tagħhom, to be honest. Żmien mingħajr mobiles u hekk. Aħna Mingħajr mobile sabiħ. brain rot. Brain rot. X'inhu? You know what's rot? Rotting. The mobile is the brain rot. Not just the mobile, even the stuff on it. U dak it-tip. ċertu Social media. anka cancel culture issa u dawk l-affarijiet. It was way more fun in your time. It was less stressful. It was more romantic. Kif tider. Xixin ħat uħroċ. Tinnotom, milux tala ritrat. Fat li ma tistax tibat il-ħin kollu. Can I Ħankelmek qualify what you darba just said? fl-4 or nofsinhar fuq il-telefon. Can I qualify what you just said? What you just said is perfect, but I'd like to tweak it a bit. Alright. I would like to be back to the time before smartphones. So bil... Yes. Vera. Smartphones are too freaking smart. That's the problem, man. And they're gonna be smarter. And they're gonna get smarter. It's not just the phones. How do people change because of them? Yes, exactly. That's exactly what I'm saying. That's exactly what I'm saying. Tużax for information u hekk, it's different. Imma it's such an easy access. It's in your pocket, bro, you know? Affarijiet, so il-moħ, bro. U hemm xi ħaġa oħra tipo
fi żmienna you get bored ma tmurx fuq tikrea xi ħaġa, jiġuk l-ideat. Eżatt, mhux tintafa fuq is-solda. And that creates more experiences. No, 100%. And something that experience you dik l-esperienza żomma l-ħajtek kollha. Mentri inti issa qabad il-mobile tiskrolja u ma ġara xejn f'ħajtek. Ma tista' twaqqafha. Tista' twaqqafha ma if everyone's doing it kulħadd qiegħed fuq il-mobile. Eżempju aħna kif konna fuq Love Island. Jiena ħadd irruħ li jien ma kellix mobile. Imma l-ħares ma kellix mobile u ħadd ieħor kellu l-mobile għax kont niġġennen. Imma l-fatt li ħadd ma kellu mobile. U dak it-tip ix-xogħol jafu li m'għandix mobile u qed hemmhekk u dak jafu on pause, bro. So, hekk, stress kollu. Jiena l-kulħadd ngħidha min irid japplika Love Island jew min daħal Love Island isu għandu pawża f'ħajtu. Eżatt. It's a pause in life from work from I wonder jekk di l-ħaġa pereżempju tal-mobile u social media għadha pitada taf x'tiġi bħas sigaretti. Judge It's already. Le, ġifieri għax sigaretti fi żmien meta bdew kien jaħsbuhom xi ħaġa tajba. Tajba, kienu ħajruk pejjeb ħalli għaddilek l-istress. Dopamine being on TikTok. I wonder if in 50 years time da jiġi bil-caution, warning. Għax qabel ma kienux bil-ostja. Qabel kien pejjeb, għandek l-istress pejjeb għadilek. Qabel kien it-tobba. It-tabib kien għalek pejjeb. It-tobba kien jgħidulek pejjeb. Qabel, fimt? I wonder jekk il-daj ħajġiek xi darba. Issa mistoqsija il-dat two boys li m'għandux jaqsam mal-logħba. L-aħħar ħaġa ħassaqsi. Ma Sten, ħajż rispondi Sven fuq Steamy Sex Stranger jew X? Ejjin. Steamy Sex Stranger or X. Jien ma nemmenx li kelli X's. Ġib bil-fors ma Stranger. Stranger. Okay. Inti, Carlos, l-aħħar ħaġa u nagħlqu. This is something which has nothing to do with the game. I just want to know something. Rrid tkun nafa dik personalment. Kelkom backlash wara li ħriġtu minn Love Island, guys. Backlash ġifieri. Backlash, meta rġajtu lura skont min? Fid-dinja. Għax intkom, jiena naħseb l-iktar ħaġa li impressjonatni fuq il-fatt ċamiltu intom il-intom esponejtu ruħkom. L-emozzjonijiet tagħkom immanka mhux ġast l-emozzjonijiet biss anke kusak ċertu punt. Is-sesswalità tagħkom tfajtuha fuq il-mejda. Il-tqajtu ma' nisa, ġew affarijiet, you're bonding. Esperjenzajtu xi tip ta' backlash meta ġejtu lura. Backlash ġifieri Malta nafu kritika. Kulħadd esperjenza ħaxa ċertu punt. Imma min esperjenza ħa iktar. Eżempju tara ħadd ieħor għala daqshekk backlash tara eżempju lili nħassejt ħdej ħadd ieħor vera għalaj xejn. Intom ġejtu t-tieni, jo. Okay. Sven kien maħbub. Anzi, Sven pjuttost imma kellhom li naħseb Gebbi qalat il-backlash ħabba Sven. Ħabba fija. Għax Gebbi kienet tfajla li għadha tara xi trid. U għalija dik in-narrattiva in-nies mhux dejjem jaċċettawha. Mhux hekk ta' mhux qalet tara xi trid kif ġieli. Iktar indipendenti. Tiċċas ħanisma' lilu. Iktar ħassejt għaliex ħassewhom hekk għax kif bdew jaraw li trattatni sa ċertu punt, eżempju, niprofa nekkalma jidel għan nikkomunikaw u prova iktar xejdulu. Imma xi kultan għax dik it-tip ta' persuna, imma mbagħad eżempju peress li television ma rawx it-tajjeb kollu li għamlet. Imma ngħid xi ħaġa oħra. Ma jien kont wieħed mill-favoriti tiegħi inti sewwa. Jiġifieri anke jiena vera. Però in-nies dejjem iżommu mal-persuna li is in love. That is the most taken. Imma ma jfissirx li, fimt, għal Gebbi kienet iktar taf kif iktar independent, fajeri. Gebbi was hedging her situation. Allura, għaxu kiku ma kienx daqsek in love, ma kienx kolla backlash. Imma xu kien in love, fimtni? Imma fimni, saqsietni biex nkun il-boyfriend taħħa. Ma taf kif jiġra affarijiet. Mux hekk, le, naqbel maħħa. Imma let ngħidek kif inhu man-nies. Eżatt, imma jien xorta dejjem ħassejt li ma raċ il-ħadd ieħor, ma qatt ma kellajnija fuq ħadd ieħor. Fimtek. Imma forsi m'għamlitix ovvja daqsi. U anke l-fatt li jien nitkellem bil-Malti, jitkellem bl-Ingliż dik ħaġa oħra. U eżempju jekk ħadd esprimi luħa bl-Ingliż kemm tħobbni u esprimi luħa bil-Malti kemm inħobba. In-nies ħaraw lili. Inġibdu lejk mill-qed, bħalissa nħossu. Dak l-affarijiet differenza. Imma Gebbi, karattru tagħha wkoll, eżempju anka li
jien nesprimi l-emozjonijiet tiegħi iktar u ma tħossx konta esprimi l-emozjonijiet tagħha. Jien jarawni at a deeper level, so ħassuhom forsi iktar drawn to me, qed tifhem? Yes. Imma at the end of the day, kif spiċċajna Happy ending. It couldn't have been Better. ended better. Cool. I'm happy for you. Cool. Tajjeb, good Happy for answer. you. Amazing. Inti? Le, dak għalek Kemm jħobbuh. gustuz da vera gustuz dal-bast. Mala. Qed tiddispeċik li ma ta' Andrej. Clark Kent ostra. Għax neħannu ċalu ġi Superman issa. Naqbad miegħek. Boys, Proset, vera guys. ħad gosti li ġejtu, vera ħad gosti tkellem magħkom. ħanajda issa jena l-iktar podcast li għad gosta. Thank you. Thank you. Vera, konna fuq podcast. Vera. Busu, Carlos, busu. Proset dak ukoll, ta'. Issa, l-ewwel tu ħares l-imbagħad dini bewsa. Tu, Carlos! Mela pinġejt issa. Le vera, bis-sens kien. Għadu kemm għamillek fuq. Ħafna bis-sens. Għattu gost. Hija partu jew. Jiena vera ħad gost Namluħ. Wara l-ġrieda Meta tajjeb. tridu, Meta partu. l-ġrieda? Issa jew fawis jew ma Ibad, Intom, ġoġġiele, fawis u ġiele. Għaxissa Settembru. Abba l-kassa għek. Issa Settembru. Ġoġġiele, Andrej. Ġoddi. Le, guys. Mux rekord, tajju. Imma dan ħafna ġlid, ta' ġida li jmiss, ta' jannar jannar. No, go into Well done, guys. Thank you very much, guys. Thank you. Ciao. Mela. Take two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK,